be 1.5 year o so ni maduane bi o ni maduane bi na bizan sa dan o se an me se on pran ofia se dia nya do be di maduane bi am se adebe na ekosi hwebenim ni nkomo hwefom ade na ekosi ti da bia ga ni kwa adwuma na oba na de me na pie akosia na kwan na obedu fie ga ni ti fie wa bi okwa adwuma bia no afre obepon abehwe na afre de ma na be na akosia no class bi no mo ya ye wa ni ho no ana me tie ni mo na mo se oni de ne eba to mi sam ho ni ko wa fie to owura dan na mo ko no so ko ni ade amaka ka se kuma se fie ne ntanya sa ade no ko ba twem na wa bonsin ko na me de ham na fie ha de me no adwa na wu utim ka che ga no mo ne chenche hwe e tro se fa si chire gu fantin gu mo mudi ebi o se no da am ga jansa ko le me pesa ne mana wo ye no o se a na ba betumi fu ma me ba ne me o fa ba le me no ba betumi fu e wa no mi so na da mani so pam ene obo mi amani nyina wo ye ene ko pie hospital ntia na do na mi collapse ye na fie ba no ba ho mo mbetwi nso gu mi so na ja be ma no afa no ba ga afa no ya wo dwane akọ na ma me ne fere se bla wo na akolapse oda hasi nti bla no mpope taxi no bi tu no bi ko hospital nti anadu be 1 ana ebedu fie efi wono be 2 years 1.5 years bi ma ni maduan on kasa no o kwa adwuma on krame me yale nam da ha me anam hwa no on fi ni enya no hwe emu lockdown mo na no fa ase bi ebetan ne so o fa ase na se waja wale na onu aduane ma nikuni edi esi nyema wo fa ase abeja wa de ya onu abaja wale na se woni de ma ni ya onu kran o si ni bosa nyina esi retali ebi Saturday na mbisa nse onka la isu ne so yina me nsi no wa na so se ma course me ma badwafo na wie yetena dwaso na fe yede ebre wo baby bia da wo bia ene ya fofida na nso so wa wonim ai radio for de yenim fofida ene wo twa so de wede yesi ayeya wutunu ne senka na ena no ebeye de pa nso so ya be ya ne den yesom ye manfo nti se de tie bia no wo se yetumi eba adwuma yes, fix the country and the Founders Day. And what doing the same? You fix the country, no, and I see you fix the youngest attitude. You fix the attitude, na country, no, I'm fixing a home. Say, and it's here. A jaminu me no so see a bebo Ghana. To me, I could do pempensua. Yani I can see a pese could do so. No, so be a young mechanic say, Ghana phobi, yen super inti, so my so. Not the go America, not the America for Baha say ya. America bekoni aye hot say enso ye beba na hanwan yesra yam ebra ye bo aban no achi say on fix country no na ye ni ankasa nso ye fix ye attitude no say the be ya ebetumi aboa ama man Ghana etumi edrum pempen so ye nyina ye tenemu a ebe ye de ye ni bagye ye nwuma bekoso na ye ntutu akwan ye nuanom omo abrochire no omo bra wono bre no so obi ho wonya 50 Ghana kra no send the brewa na just wonder na se pass o mu se brewo ho no enya asem keto so man Ghana mudwo bibia ekọ kama menyi ni se ko mo bekọ ho nti ye nyina ye fix your attitude no na ye moamo man Ghana enko nkan adwuma mu twitwa na ntini ahodo memmoa no ma ne nye yie wono ne bagye ye wonya me yenhwe saa ne ma ne nyina ekoso emmoamo man Ghana enko nkan ye fa adwene pa akomamutie ni enfantina wo manyimu na megidi yese eniema bekoyie ade ama me enam meda se eyakomamu nsam dwumadi no so nso se na afofide bomode a na efa TV no eto Kings TV o say Chrome TV and afi Onua TV akomamu nsam dwumadi yi eye live ewo ho sanso na se wo beko Facebook a eye akoma 87.9 FM akoma 87.9 FM eno Facebook page no like page no a na wa comment na fe wa share de amaye condemn ba pepepa na che se ene won mo da board no na wabobo wonum nyina din na afe ya to aso na se YouTube nso a akoma 879 FM YouTube no de aka cho se one word yantim akoma no 879 FM ni nyina bomba ko entertainment akoma 879 FM
fa bom saa na wamia so wobɛhunu sɛ yɛn YouTube page no abie na afei wo nso wohwɛ Dwumadie live ɛwɔ hɔ na bo wɔ fie wɔ asafo sɛ meka sɛ na afofida wɔ bie mu ɛma wɔn a wɔnkɔ adwuma te fie wɔn nso etie nkawie zongo assemblyman formation center sɛ meka sɛ wɔ bi atom nkranza nso na kyerɛ sɛ gas filling station obra imano anoba no na adwumayɛfoɔ dɛm arimbot atatutu wɔ kotwi ne brɔfo edu sɛ meka sɛ wɔn ma bi atom yɛ mu ɛden pa adepa information center deɛ kotwi afɛtia no wɔn edi wɔn dwuma nne yi wabi atom na sɛ spainfoɔ betumi anya dwumadie yi bi ate a na ɛyɛ big love radio ma adwantafoɔ ma me mpɔtaseɛ wabi atom tech junction anwoma so taxi drivers mashani agawuni ne dɛm paako so taxi drivers tech junction wɔn ma bi atom baabi ne kurodua ne so wɔn nyinaa etie akoma 87.9 FM sanso ɛna International Central Bible Church ICBC asafoma sɛ meka sɛ Prophet Elisha Bukosi Juda wɔnom ɛhyɛ dwumadie pa deɛ mu ɛten Atomic Digital Satellite the 4th junction wabiem Sofo Kofi taxi driver tech junction wɔn nso abiem Fireword Ministry Pechi number 2 asafoma no ebuso a wɔnom ɛhyɛ entimu nkɔsoda ɛma yɛnsa efiefufuo Pechi number 2 ako special fried rice wɔn mabiem nyame na ayɛ information center Betmat Salon Sokoban edem nyame na mebuafo information center binchi wɔnom so abiem de atum Mr. Usu Edum Africa Market wɔne ne yere ɔba pɛ kwa pɔnsa papa bi sɛ wɔnom a wɔwɔ New York Bronx ɛbɛte bia na kyerɛ sɛ wɔnom abie de atum ɛwɔ hɔ Chairman YBC anasɛ Manlam YBC wɔne ne yere ɔba pa Electrical Enterprise Pankorono Masalachen akyi hɔ a meka sɛ wabiem Young Billionaires ekuo no ɔsɛ wɔne akoma mu nsɛm a na ewuo Sister Lina Abrepo ɔne Green Sports bi hwɛ ne mu akoma mu nsɛm a na wɔn tie buakye taxi driver adum ɔsɛ akoma mu nsɛm a na tie Ruth Rasta Hairdo akoma mu nsɛm tech top high hɔ ɔno nso abiem hu ha KNUST taxi drivers ɔmo tech junction wɔn mu abiem Divine Fashion ɛwɔ Santasi Divine Fashion wabiem ɛna akwasi dako champion taxi driver akwasi nyame ensha papa wɔn nso abiem wɔ ne mom no hyɛ ne nso sɛ enei wɔn bɔ yɛnkyi dɔm ne adɔnten nnwumakuo ahodoɔ ɛyɛ Oliver Cereal Mills Kema Line Company Limited ya enei wɔde Tom Brown papa aba ɛne Oliver Cereal Mills bɔmɔde a na epe bigu store na anaso supermarket ne mo na yɛbɛdu dwa pa na manso ba ka ne kedia ɛwɔse agisa wo ama ɛne yadeɛ posoro hɔ yadeɛ bɛyi ɛne nei didi wo mu te sɛ de akɔkɔna dokora bɛ bɔmɔde anabra manso ba ka ne betutu yadeɛ no ase deku tabia takum ɛna make for de ama mema ye nei wɔn mema ye mu no ayɛ mmerɛ kosini anim asɛsie no wagye mu ato hɔ ɛmaakye wɔn mu abebie ne yɛbɔ wɔn mpo mesrɛ wada bɛma wonya tabia takum na watumi ayɛ bɛma mu time herbal center the time herbal mixture abani KG herbal capsules bɔmɔde ne pebi ATL cotton fabrics no 100% cotton yɛni ma nyina no ɛyɛ quality design ne colors no ɛne ɛwɔ nua edi sɛ wo pɛn bi hyɛ na krɔfoɔ kanfo wo na 21st clinic deɛ sciatica expert ne yɛn na Piwak natural yɛn yɛ de 3P garlic mixture ɛde abɛdwa so 3P yaba sese deɛ yɛne yɛwura ba bi ɛba aba bɛtwetwe nkɔmɔ na ɛnɛ yɛhunu awadeɛ sɛn ɛna yɛyi awareɛ me kyesɛ minim wɔn mu pie o ɛna wɔn ɛwɔ abɔnten so wɔn pɛ so wɔn kɔ wura mu ayɛ saadeɛ bi no so yɛ modi yɛn nua ba fɛfɛ bi wɔ ha sɛ na awia yi wote ne nsɛm a wɔsu a ɛyɛ no wɔsu bi ɛde aboa no wɔsu a ɛyɛ no wɔsu bi na wɔde aboa no na ebinom ɛbrɛ yɛn nua ba no vero nti vero na apɔm te sɛn nyame adom so nyame adom ɛna wɔsu ama masu bi awia yi wie deɛ bɔkɔ ɛsɛ masɛm na mede bɛda mo sɛ mobɛka bi ama me mepakyɛ ɛne sɛ mefa nsɛ 2013 mu hɔ na mehyɛ abɛma bi a yɛfrɛ no Yimano Avenue ohun mi wɔ Chifu Praso asimfo so hɔ no mu ɛna ɔbɛyɛ adwuma na ohun me meyɛ fashion designer nti wɔbɛpɛ me no na meka kyerɛ sɛ mate madwen ho
Na me di ni kwachi ebusuafo a muji ni tu ma wodi me ba Kumase ha. Baby a Emmanuel Vinyo di me ba ye Ramizia Ginya se ho na odi me call ye. Na odi me call ye da odi me call me ye empty room. Carpet free ni dem won panim. Ena me busa ni say obi a osi Kumase na wote eba obra. So how can say empty room a hwe nim ena like wodi me abem. Okache mi say a long story. And I'm say long story. Okache mi say a long story. And I'm say long story. She say me one reason why Kumase na wote nkwa dia wo baby da. Nti wonti me mfa me ma empty room. And I say chire me chire mu. Na odi me ba na like na me ni na say oba ni bema. Nti me ni go back to France when na me go catch papa ni ebusuafo obeji me from nsem say. Mimi, I think say Bema ni di BC ye because Bema wati Kumase ho na wati born brother want me family enko empty room a she need them ho na me father catch me say Bema wada ka mu de oni ni hu ni say ebia wo ni fie ni those kind of things na opese wo hu tap of ba me de me ye enti na ma wodi me akọ empty room hwe say metina empty room na say wo kwa empty room carpet ni dem won penny ho hwe nim TV bibia ni dem ho me kuma di dress onu so ti Ginya ase wakoto ogo kwan so ko faniama oye madansi ni efieru amukọ rent ni dan edi Dorothy ni kudi che omu nyina madansi fo se oni ni me fieru a Bema yimadi me ba Kumase no awa rent dan fufa na hwe nye de eni dem ho enti me ka che me father mo say Bema no mimi hu so di BBC na omu say enye bibia na odi sie na mso okemate enti menini kusa ko back to Chief Praso I won asinfo so anu ye kwa ya na da me meeting TV ti kopo ibi ene wom any plastic chair ya ni nyama mimi yisu wo ho any your friend say silly fine kwa de na ma to ne foforo a me nyam boy ena misisa sanya me negu ne kan ne mu ena edi ba Ginya se enti sanya ma na ye yisu a wakra make a chimi say wo kwa ejuma not knowing the nye juma na okoye so na wa worry awawo yeah o wa bra na me minim enti onene kra me say wo kwa ejuma no wa kwatina oba ne so nyina na minim enti yetina ho bedu America ka oni efiewura na ntokwa ntawantawa ba mutem e ma ni trete efiewura nse wo be shi ni fie ma efiewura ni chinitum o wa spa police station he ya e ma ye tu free fie ho enti ye tu free fie na ye call Atonsu S-Line ho na ye call rent ye enti ye ko hono mo minya vision say oba tintin gra kokko bi minya vision me patron no ni me preserve me margina de e na me bo say ye de na me ji because na me obi a me ya ho me nim obi a Kumase me parents bi ani ha e na me mpie me nya obi a me pe adamfo sem enti na de na me ji ye no eni ni say Adichi Sunday mi fra sorry ba ye me right inside na obi bopun me pie na oba na me hu no vision mu na oba ni gina ho no ma obopu ni mu life e na me bie na me sepa cho hwa in fact me bie na me yam hye because no your bia me hu no odaye mu oba no wonya ne hu oba vision na me nya ne hu vision me na de no me fra sorry ba Sunday and me sisa me ho no gina gate na no eno de ani so enti e ma me yam hye me say because me near danfo and na nipa so obi a me nim na obabi a wo so wase me wo ye kokosi ase obi a wo ye ofiri enti ma me yam hye me na Sunday na wo ba ho no Saturday be me bi beji me kun no yisu private car 4x4 wo beji car pipa no me ku fra me kire bibi a wo de to ye e ma me yima sa beri ma no so not knowing there wo ba na oni ni eti Kumase wo ba wo kra me so okwa ejuma no Woni oba no omo ba GSS akura ni ba be ko school enti oni oba na hihye hu se oba be ton ni kan na ama bra no obeji ka pipa no wo meme ho no ama ni beji ka pipa no enti bra ni ko no okobo ni iwe na mane se oba na mane se enya be ma na woni yimane e de eti emo ayo oba na wo pie di pipa ni bra no no we very nice oba enti na twika che ni se bibi kwaso enti sa be ma na obeji ka pipa ni na so sister ni sa edi ni be fie ho enti wo ba no sheda de me ku picture edi hye ne bag so wo hwehwe ni pass me si we mimi ni mu bebi na me so ye me kunu
ana obusa mi se mi kun sisen enti sister ne ba no o fa bottle e bo ase o fa de an bottle ya face Guinness one no ana o bo ase fa snap ana o fa kosu aton de hye ne bag mi enti wo ba ni nanka mimi ya gidi se mini ni be pre wa anka obe prame abo mi dua akọ so won beji ni kunu ya esense me di kan hu sa ni pan wo vision ni munti no enti ma me ya alert because mimi ni mu die ekoso mimi ya hoho mimi mu hwe enti mi mana akunya so wontina mi mani so wontina mimi ye ebefo enti na mimi ni mu say sane so ye ebe enti na mimi nua tu na na hoho na mi di ebe kasa kache mi nua geni say sayi nsuo ni bre ni biom enti wontie ye no hu me ona otina ase ona obusa mi se wo ye be na mi se ya ona osi na otire nkwa wo ba de wi osibi ati ne de wi osibi ye no de wi amisibi esa receive ni be se sacrifice nsuo ni be biom no wo hu se me ye ni papa enti wo ji nsuo ni numu ona otina ase ona ma mi hu ni se yima eye ni kunu wa ye ni hu ade ona na break ni virginity na yima eware na di ni kwatina ni maami ni papa fie no na ye nsem bebre de bia ntokwa na ni maami gina nachi ni kuma egina nachi police station no like ye nsem bebre enti omu otwi ni hu kakra okay ana wasabe pacho no waba na yima na sa for pacho yima sabe pa ni chama wasaba wa bro ko fo wo ba no so adiaba ana mi so mimi ni ba wonye mi ho ade mi wo 24 years enti meko back to baby ana me de mi wo so mi twi phone ana mi frɛ me papa say be ma na obesre me bae no ade a esi ni enti me pesa me ba na papa so no me ntina na onyu me ma me eba ade chie na mpa omu bae enti me ji oba ni no ma se de be ya omu nka se ye ntro na me di yes enti me papa mu ba na me frɛ sister no ya frɛ ne novice eye anwedi na da ne so ni English name di Mavis and I stand by it is any ban or catch me say you man na kuma adding into a job be treme no memfa wo ba no wape masem into you man free a site bar go down the beba ne memfa sika me kwa no ya adwuma ba wo ya go de adwuma oye go de me ba twan e ma oba ne kire me o ya me kwa ne kire me say na kuma adding wo hu me no wape masem wo hu se me wa hu brase okay inti go down the beba ne memfa sika beka ho ne memfa na memfa hia no wo Aspa police station na yenya ni case one peda ma me no nja me kwan na me oni ni ntina o masum dwum eye pe na ope masam inti me fa ebeboa me na wo susu se sa ba na pe wo do akoto asem wo hwa me pa cha ka cha so wo bone pro no me pa cha inti mimi dwe ho mienu na madam bia opam ade obabi a ye rent wa tonso no o se me kire ni mema ade 20 me ko susu ho kire no ana o se sa no o ka dia e me nya ni sa manya ni sa bia be ma no wobe I don't know me who say nya menka no na me see you mat enu kura so de eye ba akope me face ka no e fa gold ni na me de share sister no e ma me ni de gold ni scan ba Aspa police station enti e ba kra no mo say na akrafo na muti sa say enua no no say very de pen na me pen asem obuade enti na me pen asem no nja yi mama me na mommy ekobenyi na me papa ne ma me say die sister ne kan no eye ntro se die na ye oba ne kan ye ntro omo say ye ntro se ni abema ne ka so oni ni tomatiti omo ja omo tu ise guso no omo ja idea so so wo ware me dia me nje pene no ware me na me si no 24 years se ni oba ne kan no me swa me ntimi mfa meti enko shasi because ye be kukuru ni na ye be so a ye kukuru mpo ni ye be so a I don't think say ebe boa me nti omo ma me go back to baby anami one okay me father ka kire me say me ma ware yi mama me mfa me na mienu ensi ni fie ade no ma gine sika bia na nti na me nim say me papa gi sika bi wo me kunu ho na me nim be ma so no ma ya ho ade mo nya me ho ade sika be na papa gi fie no gi sika bi wo ne wo say wo gi sika bi wo bi wo 7 million yes sika bi 7 million ama yi ma edi 7 million ma me papa eni ni bra ne abesua me wa he into what is standing to make go back to Chifu Price no papa ni bi o de be man back into no e so what committee e share mu say
ese mitinam me ye me ho bia papa ni se no ye mana na ese me ye de me ware no me ni obia ho ameye de me ko no ni me papa ode me be wiase enti esi ase me ntie me papa asema hwan ho na me ko me ni gifo bia me ni baby akọ na ye se me ye de mitinam me ni be ma no wode mu anajo ni sisa na ba anajo ya da obopu ni mu yima me sisore ni yire na oya ni ho de Mavis no wo ba ho no anajo no wa bopu ni mu yima me sisore mi ma ene de me ma undi vero me sisore ene de me ma undi me sisore ne tua me kana me ko enti sa na ni nnechi no wo di obanika wo se giske bi woni ho enti na ese wo tua obanika na eyense bebre enti se na ese ne ba ho de bia wo bopu ni mu ha no na ese be ma ni ma ye tu fifi ho eno wo tua scan di ma efiru abani se wo ba won fa ni sika ma no eno ye tu di kwatina bokuro ye tu kwatina bokuro na sister no wo frɛ na wo trete me enti wo trete me me si nyo no anso na no so fa wa asem wo pe ma asem ye o test me message na me bo I go do ni sika no mo fine na mo de call Ascot police station no eno no mo san je be ma no ade ma no me pa cho ye di call ye no na me papa frɛ me se me hwe na ma fa nyama na ma police for no enti se me di buo be ma ne dia me san return back na me fa nyama ni mra enti ye kwa madam fo mi ani bi wo Ascot police station ha enti na media ni omu neti na omu se sa na panic ade ma me fa ndu peni nenim enye sa dia wo beji bi na me sa fruka me ni mi kura na sa fruka di ni ama ne ekọ ma ne back sa na enti enu ne asumdue e ba ho enti wodi o test me message ye threat what threat me say man jaye ma chidi a e woni nkwan me hwem na me yi baako enti me father esa pa hanumu na me ni ko asare abre ni nyina na woni yima no na me ni wo ye na onye wo na onye mi ho ade na onye mi ho me ni ba enti sisa ni test me message no na me father ba ha na me ni ko sofo aye friend pastor Desmond na ye ko na sorry na wo ye program na ye ko ye enti atade na ehye na African we me na me design man no na wo introduce me chrem professor nipa wo design atade ni eni nti say wo hia bia bra ne ho beti ni normal enti ye point na me de message na sister ni test ma me de chere ni say message say na say maka me kuni say wo ma me nko what is that text message na be kwa chere sofo no because na sofo ni nim bibia woni be ma no nyina no na kwa sorry wo ho me pa che me na me di ni kwa ma sofo no won kwa sorry na me so ma ehu nyame okay yeah inti na sofo ni say se ne ama ko no say wa ye oba ni say oba ni ho ade dia won ja me kwa na me nko na me so me nko ware me die wa se wo do me inti mi twimi mu kwaso bafo mama ni ana obeye de obeware me na Mavis de wonya jane de wejare no inti na akunko na aye de wo ho ba sista ni so tete na o tete me inti brebi eti bebi ana me di text message ni e che sofo no inti mi sorry ya no na bra no edi mechi ye say wo jimi no ma na oni mi aye de edi mi nkomo na bra ni e ba me life mu Satam na threatening de bia me free ma che threatening ba no threatening me no me father nse ma me ndi na chi na me enko emefie se ma ware yima dia ma me manifie enti na me gina ewo kwanta me collect anase me ko right gifo ni hwan hifa na me ko enti sa be ma ni ba se me ko back to baby a me wona se me parents ni mpini dia e na obeboa me wa be pe baby a me ye adwuma na wa pe baby a me di miti beto na se no u benya be ma fofra wo be save wo dia free ma enti ama me be accept sa be ma no emretie wa animu because me gina ejem me papa say o ma me endi na chi be ma ni so yire ni say free enti na me kwa he enti se manya obi a wo be bo me a me free sa de ni mu dia how not say me free sa ti bia ni mu na sa bra no wa ka kire ima say ye wo yiri ye me nie ne sa enti no me to me ene won tena de me ba sofo ni yawe e ma sofo ni frame ni mienu e ma ye hia wo kwadit me refi
pankron ye show pankron okay so for ni di pastor Desmond Deborah okay ni de no na ye show ho no so for ni di tunanim was da me ano odo me nti me twi me koso ba fo ma me ano be ware me so for ni ye madam feni so for no di to imanim say yeah na yire no how who to miss or anyone on internet but say be ma for fra wa kwa mu nti onyai wo awani de be ma asem ambem ahoni de na so for ni nim e na sa tam ni so na be ma ni enya mba me life mu na tama na ni ire ha me no e na kwa pie so for this one ni na so for this one say one ma me nko no go back to ni ire no e no se wonye okay yeah enti so brand ba ye no brand di William wa Accra omo tuto cars enti wo buy no wo kan ye no e na me jeep ni enti me jeep ni ye ko pen store ko pen da ni nyina ma ni ko tu aka e ma me be boss of man say you see aka say me yi me ni am nyina afiri no besides na hwan e na me boni pani di che no si da bi sani pa no kra no onu kwa wa yire awo ma awo nkran na ye dwuma na oba be ye wa hanu mu say enti me hwe na me mfigem ankoto frapan mu enti won so me so wo pema se wo fa me se onu angasa ye mo ba enti me ntwe me ho wo kan ye na me se sofo wa wini me se ade a me dwane fim na se ye the same thing how can say be di echi enti se anu dia me hu ni se dia me ya ni se me fifie ho kra enti sa bra no akosesa woni e ma fi ima ho na me nya sisa ni ama no okay ya na ba ni kra wo mu ni se me ni sa reading na wo hu me se obeboa na me free sa issue no na me ni na aye bibi sabra no e wo me ni ntem woni ni ye sex me pa twa ni sabra no na ima na woni ni ntem watete kra ma na me ni ntem tete na me fa me ho ma no ni re ni ba na wo twete enyi na no na me ni enhye wanem na woni ni tidan me promo ni tidan krom but na me ni enhye wanem ama ni di betu sofo ani sofo aka sofo bi so di o ya feme support sofo o wa ginya se onu problem e kasa issue ni se nya me fa me ho ma no enye by na ye because of nipa fufo na me de me hu ye ni nti na me fa me ho nye de emma yima no nti sa ye be hu se onu so wa yire ho ma na ye se me twi me ho no madam fufo bi wo ye friend say atonsu S-Line na ye se me ye de me free ho me dwane free yima nche na me kotina omomo ho okay nti ma me ni twade wodwom na wo gye me nti ho na me ye de me wo e na omu kan ya na ye se me sa de me sa bra yima ni ho e ho na me ka che so for this mo say ye befo ani minim say ye nya bibi say wo mu so wonya me ho ade but e se me ma wo hu say de ni ire ba ye na no o ye no say na e ye de free mu ba ye nti so wo gipini afa wan gipini de a e na ho no wo be gya me kwan ama maye de wako mako e ma sofo ni bem wose wo de ache papa na ba wose wo de ache mami aba wose wo de ache nkrofo bebre abem wose wo de ache wo de che ye na mini ni betina mini ni tina na mini nyi me first born mini na wo mienu e na midi wo bema no na minyimu ye me kudwuma be sai ye wo tina efie na me wo ye fanse 1.5 year adi ko 2 years na me kunye de etifie atonso boko laptop so omu tie mi a omu nim very there omu nim se me kudwuma sembe bebre e ma me kudi me kwatina Force FM e ma me kwa stress ka ho no mu se me ku a oni me wo ye ne we dwane acha me ne me ma wa bra na me ku eti dem ho wunya kwatina ho me kwatina ho stress ka ma ko Force FM akwa stress ka ma ko Force FM akwa stress ka se wukru na no yes answer ye no se me because then the Juma say me catching say asori am ko minim krofo bebre a omu yusu like omu ye driver so omu to omu car de man krofo eyusu woni mu ka atwi enti omma obi a minim no wo waka no mo fama ni fanye djuma me ku say won deserve so obeye adjuma apart from galem say adjuma na enu na obeye na djuma na sign on to obeye adjuma for bia atifie boko laptop we fia yetim omu ye madansi for say me ku djuma say ye be dey so omu disconnect ye twi me ni me polite nkwa frim efrise na ho kira ba de ebedi ni ho 2 years na me Friday wo boko adwom na ma benu ama me ni me kunu edi doko ni nyina me ko free edu baby wo kwai so ko free doko na ma me ni say ye free doko no wo bi akora eno me eto da breast milk kwa me nya bi na me ba no wano me twakora no fo wa bra na kwa ni nya 1 year efrise na ho kire e wo ho
ye tinemu afi de no omo sere se ehiafo a wakofo SFM a wakosere sika enti na akoye ni mugwase me ni me ku sore esre nyankopon se nyankopon ma ekwan bie me ku ne ye kwa sore bia me ni no na me tu no sofo bi wo bokro ya friend se Kuwait wo hu na ade e na ode ne sato ne so ye bompa kaka nkrasa na ejuma me ku ye sisie wonya ekwan a wo ye ejuma no na sofo na fazia na sofo ni me ku na me ku so na ye hu sofo ni frame woni pardon say wo hu se be ma bi eti Range Rover car mu na be ma ni be frame na be ma ni frame a me hwe na manko because of ahu kire wo fie na sofo ni frame woni pardon mu hye nkom wie ye no ana ka kim say ade chi a wo be hia me cancel ana me nkwa me koye asema sofo ni ka kim say nkom na o hye ye no me ku ntina watani nkom hye no na be ma na sofo ni me ku gina ho no no sofo ni tani nkom hye no na bere ma na o hu se wadakem na wadi hye me nkom no sa be ma ni na ye me ku no na yima enye me ku no na wo hu se me ni nam but we yakuma fa we yakuma da na yima no wonye me ku na wo hu se yima wa ye ma tre ho ade wa ye ma tre ho ade enti woni wo mo agya ya na na fa no no mote woni o mo agya but woni ba ko ye de ada so ehihya ho ana mi so okay wakasa de a nukre ewom but na me nim se wa ye ma tre bi ho ade because ebeto dwase wa ye ma sisi mi no kase no ma tre ho ade so an pampa so no ye de wo ye me ka ho a ma 4 ana o ware ye woni ma 5 na wo yes ma 4 ana o ye ho ade okay so inkomotion ne ba en edin se bebre ne ba inti na ese ye de ye twa so wa start ejuma ana o si ye ntu free bokro no e na edit ko tu edi free bokro edi ti bebi a na ewo sisi aye atonsu ye friend se esre so ho na mi ni no na sese mo me patcho ane e na ye ko na ye tu kra na o mo sire ye kafo na eko no ye hu be chi empre bebre mi ni mi kunu ye starting kakankra ene nyame adom ma bi ejuma me ye ejuma na ejuma na me ye no me kire me ku se yeti wo bi fie private car wonya business ejuma bia wo bia wo ye business no ana obepe private car wo de be run ne ejuma wo ejuma wo ye no wo fuka awo kejetia to be bia wo ko 180 wo fa kan ko dia ye be prot na ye sifie me kan me ku fa na adwe mame de bia no oni me ku se enye me na me ma ni nyansa me che se me yes every successful man there is a woman it is enyama be kwa say daddy e be ka se bio se be man ni kwa no ni ma no ba ni so e nti atoda tie dia me so me kakakra ye wo nti eye nkwane da achim na ye pe but wo so pe ne ya private car no dey na de beba se be me nyo ba me ye ni brifo se me nyo kuma eda kan mu me so me nyaka ni bi dem a e pata me enye ho na medwe me pe se ye boy ye bra se ye sifie ni wie na se kan ni beto mu a fine kan na man so dia was so am so work mate ene scanner wo no factor taxi na taxi edu na pa won kosi wodifo e wo school so on fanya adwuma se ede bia sisa obeye bia no wo de tugu mu sa me ka on fa na adwe mame bebi a me dwuma wa ni pa omu ni me eni bebi a me shop wo bi ye mo ba money awa me nchen yitre wom no so water container no ana me twi phone friend bi ko ka tin se ni pa ni to container no bebi a ye won wo bi an totas cement ni eda ho nyama no wo bi an toto bi wo ho no enti me pa cho beto container na yi sa nyama no efe gum na list ma boy bia me ni nim se boy ni very good wa be di no kwen so ama edwuma no enti se odwuma ni ebisi basa se ni eti na ho kya ye fam no ma ye sa be fasa ho kya ni mu biom se taxi ni na wo tori a wo de ye ni sa business no mi ko ka che mi se wonye mi pa cho akiza mi kwa akizi mi no wo mo ni mi ko achase bebi mi ni echase free ye ebra mi bra ye so for modi mi kwatena se mi kwa fresika mi kwa fresika nsa ya nya biedi mi kwa fredi wo dwombo ko dwomo mo ni mi kwa fredi ye asa ma benu ma mi ni mi ku ni yima ye di mi kwa jina do ku no se mi kwa frida ku no e to da no ta se fere no we pie freedom akwa free fried rice na ye kwa free fried rice eti omo ni mi kwa brabo chase na de mi ku ye so
wo ye di wo pekasa no se ni pa ko ni pa nyankopon no media wo kana no ntum tina do Bible we ba ye tina me di ni pa ko ni kana no ntum na no mi e be pa me ko yima so no ebi ama na ware so se wo ti wo de ho a tina ho di na wo ni ba bia me ni yima ye sha se free ye wo de me ba ko mu ha empty room carpet ko send them na mame papa ise wonje de me hu ya ne se papa akokukuru ka 280 million ono de abesi fie ho na me se ani sen yeti obi fie half pot kwa ye ni bi wonye business dey na se ukoto ka we ye wo ye pedachi enye ne eni mi ntokwa nyina o Bonya mi dia ye ma wo mi wiase mo nyina ne akazi me pedachi no e ma me fa nkoto ka ne mo business because wo dwuma na wo ye no be sisi a baby a wo do nsu no wo nyine wo ba wo complain wo sisi so bedu baby kwampo no wo dwuma no ntimi nko bio enti de na esa wo ye esa wo dwu daachi enye ne so wo de esa wo dwu ma daachi na me ba peni wo difo no ye di akora ne ka bebre me wo akora ne so fa ye di akora ne tu no we discuss makura no asori a me koy Assemblies of God omutu ofre makura no nyina yedie wo bia wonim ewawo gise makura no nyina yedie because of ahokyere me ko djuma starting na me say yem bi account makura no starting ya djuma no tensi describe man fama me say fem bi account makura no na me ku edwine wonju edaji enti me kebia na ye ntokwa minti mi ho ase ntokwa se woni wuku ne be ka se mo dem no na wo de pia bonti de na nkrofoti ana onom kakra na woni sanom wonum sanom wonum wiehye wonye bi da se wa ye bi atwum de a me hu ne de ana wo ba na wa ye fa sanom kwa bonti be ma ne bom na de ko se me ni wa bedroom no na we chafa so na akogina bonti enti ne ma so pa be bi aye wo no ne ma wo insane se wo de ne menyesie me no ne manyi nyina ne me yepe yei ne ba peni mi cheni 2 years pe ne mane wo we yepe ne mane me yepe atonso ye friend say baby ayete omo ni me kunu yima ene ne ba vero ne ba ba ku di vero Teresa ni de o ma hoda na kofi o ye friend Shatawale ni di Shatawale omo wo friend say so baby ayenimu de omo nim se me kuma ene me yepe nyina be ma ne fie me na wonim ni me be hu omo brebe na be hu be ma na no wo me ba peni no na ne ma ne yi omuti na me hu ye feze me hu ne ba peni Teresa no me twahwe ko da hospital abola say yes adan every time me nim se be ma ne wo ba empo me ni ne ba peni ayepe na se be ma no se wo fie be say on the ni age de won ka but now de 45 years and nobody chenkofo but ni sister ma me hu ni say me ba 45 years and no obo ba che we di obro ni age awo kwano no say me 45 years age over 45 years ni age awo body chenkofo anu no na nanu na ni sister wo wajinya say ma me hu say ne brano what brusa because what chono no ni kwa 49 years wo kwa 50 years it is age na wo born enye ni kure age it ne mana omo ba ho no na de bia na oni mi ntokwa dede no e ma nkrofo ebe me wo bitimi bible busam say wonje ni say wo like wo ye penisi bebre no enti na ma won bu na on for respect bi ma on ma me respect say oba wari for ni berima mini bi wa wari ani mu enti e ma nkrofo ebe mi busam say adenti na me hu ne ma say mini omo ye pe no ade na ma mfa mi ho adwe na ma ntwi mi wona mi na ye mpapa se woni na tran fie say mi ba che mini na tena 9 years oye on wa de mi ba che oye mi ho ade wa ye mi wedding oye mi engagement oye mi wedding mi ba che ye wo first one second ye wo first one and oye mi ho ade oye mi ho ade ni 2 months and I mi di nyum second one ni ekuta mi mi pa che ani what on credit nyina din mi pa che otu omo nyina din na me call Assemblies of God me sofo na esa o hira ware ni so na sofo ka se yankwa kye me na yankwa sinsan ya de ba na Assemblies of God so omo de omo nsa omo so di omo de amaye me ko busa me se me sofo na wo primary certificate amame no marriage certificate me sofo na obawi ana
Baba need sound say. Oh, we say for now what pre-marriage certificate ya man no. Oberiana. Yes. That is one person who be cooking yes. no akosen se. It's me catch me papa say. Me ni na wo baako. But maka na o si chinchia me fa me tin sha ware wem no. Me yima ne me ware no because me hu ni say. So I see one pini my young person our clear media and eye ni din and na wo ho no. Enti ode meba enti clear me no wa ne wan connect na die na mo behu ye. Me pa cho ode me ba empty room na hwe ni dem ho no. Ye fra wa baby efe. Say me kuma ni etie ya wa be fra. Me kuma ni na ma me hu se say efe ni na gi ni dem bibi aboso. Okay. Because ladies na we got the whole vision no what buy no esoro no atuo no and you say for baby efe and the fufura mimi ni mu no ti efe no na best say be ma ni ya dam ni ma nyina wa ti sani ama no wa ni na ti dam sani mi ni ti dam ye okay enti adin tawa de bia to kwa sani na mi ti mu ni ade bia de bia ni mu guase no Emma police case in Nabem. Okay. And the second one na wadi Johnny ya. And no Johnny ameni na ebi ma obano. Enti okwa family me di ba ha no. And no yes okwa back to FN wa akosisa. And nyama no. And FN say no. Me nya oba Jimmy fuo. Enti me mfa mo nyama no maje. Ni verse kwa yeshe. Verse. Wa manafa. Ni boxer shorts. Wa manafa shu wadem ho. Me na me pamu dadie ekoni yi force adi be hye yi maya ne yi ma kize mi yi ma no wa kize mi ne no me na me pamu dadie adi hye no abotre wa hwa benya pressure abotre me na me pamu dadie e be kwa ni boxer short cramp no efetie mi a nyina woni dem sisie wa koma akofo wa manamfa wo pressure no wo eye papa batampa na se wodo anase me hu se nya meka no eno enema nye bi anka menye bi a anka nye beri mawe ene ese meni ni wo enti bra moko ayi kire me ho no ne ese man sign no no ya kwa kire me kire mo meni mu ho wo so ma ye nko yo ena papa ka ji me se enye be me bia no wo pe court marriage enti so obey engagement no ne yakoye breast na mi jintum ena mi si yo mate ena okoye mi ho ade ena yesu ni yewo na se wanye oba ni hwade a nkura ni nya wo ma nti eye den so a eye den a ese wo ye de wo ye mi ho ade ena odi kwa ye mi ho ade ebra mo tira ware ni ma ho kira ba ye wo support be ma no wenya na kiri a wo ko mi pim pa mo nya mi na station bi kwa na station wo kro mo hin na ma be pin ho aminim awa bra na mi ko ho kire no no me so wo da mi ti pe pa wo pum se mi pa twa mi fashion designer it is a wo hia tade a me no many okay police station wo kro mo ha nyina me chi woni nyina ye adwuma ko ama police fa me nim o mo kro mo ha no enye police for eti ye hwe adie ben na ben ma ya wo kan ye ti ben ben no asam ye ben ma ya wo support no mre mu odi mu eni na fa pariye so no adie ben na se ben ma ne dia ye wa me pa ti se de ben ma ne dia ye me ni se me ni wo first wa titi se ya me find that to ekwetinem ena busuafo ni first we ni nya first we ni ye first wa me fa mbo ni kokko na me san ko back no be ya me ho ade e ma me jipi ni se eye fum so nti me dia bo ni kokko na me bae wa be ya me ho ade me ni na wo shop a me yamu djuma se me ka se me ku amwani a na me yetrufo wo so me mu wo de na ho ade de sika obetimi di aboa me bia no wo de boa me adwuma ho no ni sika wo mu bi eye nyame anim ne kure na wo bi adwuma mami ami ma na adwenya nya we nya business ye total so won fa na adwua ma me awokoto sa a private car wo use to see ami kwaka ho asem wo se mi kwa guarantee ma no na kan wanya to wie na ye fa nkwada ne ho oyire pa na me di nachi ena me kwa guarantee ko giska mi ko giska na wodi nyina ko sisa bibia wo kan ne ho ka prekwa wanya ntu fie na me sisa denti na yeti wo bi fie na maka hafoti akoto ya to fa nechi eden mu nyina funru a na ka ya akoto mfaso be na wo so mi no obeti na fie mi ko adwuma nkrofo adwuma ba na mi magidi bi etwo susu edi bi akodi dwade mi di ahye me won sa ade chi a akura ni di be ko school no onu susu aka na okoto ya ade chi go si akura no wo school mami ade chi a mi ma ye adwuma no wa be diska di akoto fuel
e de egu kan ne mu na wakoto kan na firi chiro de abesi ani mu na wa ahuro out oba no ni ma so ne so me ku ahuro kan no manu nyi ne yaw empie wa me ku ejuma mi ma ye ni nyi ne yaw baby am ye eju ise bi wa mi nche ye friend Sarah wo ye madansi ni se ka wa mi ku be diska de kwato fu we this is any gina ho e na mi yi 50 cedis e di she mi ku nsem na just what the hu sika nyina akokọ shake o di nyina ko shaka ni mu no onye sika wo di ka wo fie na bi ni ho nti mi na mi bu afie akiza yi ma akiza mi ne no me so wona mo ni ma wari mu sam no akiza and I want you akiza mi kwa akiza mi ne ni say me ma paki mi niama ko se ni juma se kufa de gu ni juma mi pa cho enye no kre na wa paki oni niama mi pa cho me yi mi niama freedom ho yes na yi wo niama freedom mi pa cho me yi niama freedom ho ni say mi kwato ka na mi ka wa asem na oni mi ku no no one person ni nua ni ma mi mahu say wakoto ka enti sanya na de bia mi ni ntokwa ni kwaso no e no ni nua ba ni frɛ mi awo hafo mem say bi ma say mi ni eku na me chen say this abna eye say na kono sa na wo pa akoto ka na me say wakoto private ka no si da be ntimi ye no kra me so wo private mi atwa phone can picture e di asane ho no wo say nya ntwo na me di say me kwa kwa de akoto private ka wa be ti obi fia wonya business o wa be oni say ni djuma ye de ekufo do di ni sa atu gram say djuma so me ba chane okay enti wo me ka no kwa ni chane ma me ni niaba no e na me ko ka che me say every nekwe me no aduane a me ni me ma me ni endi me no aduane a ma me nti bi ma no e na me si da bi adanse enti oye me kunu obabi aware a wokun ayo wo ba pani enti se de be ya me nti me no aduane enja wodi for ho no sa so na me nti me de enja me kunu ho enti ese bi ko fra adanse mbe mu se na me kun eka me fu so ko febre bi a friend ni bra kwasi so obenye madansi ni if you ra mami ho no me friend so obenye madansi ni e ma bra kwasi ni mami ni ka che mi say wo boa me no aduane na me nti si ho adansi nti wendi ade chisu ne say a hwiegu e ma me ye to aso sa 4 time na Sunday mi wo ho no mu ade chi mande a akwa ni yes kan fan ko school de ta ma me yi me ne amani de me hu se me kwa to ka ana okoto aduane e na me se ne sen wonyi sika maye me na me hwefie sika me ho nyina me yi na akodi dwa abego kitchen ma yesu ahye fridge ma ye nkwa ahye fridge ma tom mo dia besi ho wo so sika ni onti me nim sika ni ho but me fe adwuma ba no na me kwa afa akire baby aye wo no ye tondua no akoto duane abedi me ba no ono ndo mi edi wa bra duane ku fie aduane wo fie me na me akura no me no na mata me ye me ndidi o me nim sika wo me ho no se me ti so me nya bi efe ndi dwa numre embe me aduane nti mimi kipu sesta no but ono di ono akura no ono ni yiska enti me be hwe ye hu se na je sesta wo me ku hu ye kwasi ebu no ye de wo bu mi ni me ma wo to credit ye bande TV si ho no mo nyama be show TV so na hwe no net ni Facebook e na me si no wa ware me hu se woni oba foforo nete me ni what na 9 years me ni baby a me kunye adwuma ma me ma boso ma me be hwe bibi a ye adwuma ma kaka me ku se ma me si ho nti woni baby a kunye adwuma me baby a me kunye adwuma for the past 9 years me ku se ma me si ho me nya fishi bia na me kunye oba ha mo set me ka wo se boy anya dwempa wonya hwe se wodi woni ebu ne ma bia me ni bu nyama ade a me hu fishi mo enne oba ne sa oba ne na me ku asake me ni nkora no sa oba ne neti sa da ne mu sisi a me no kase vero ensio bi no mame na yawo no edoso ma vero ensio no mame yawo no edoso na etiefo ye behwe be ma no wone no awarie mu oye very nice girl awarie ena ma oba no tese won sorry kwa ye bu ahwe awarie ena ma oba na ye keka na yenim sabi obey eken nukre bi wom anasa san ye ne be ma ne bedi nkomo ye ma ni suo kakra nom the pressure no ekosoro wa hwe yi a na watwa hwe asaye Oliver Siriamis and American for the Wakema Line Company Limited and the Oliver Siriamis no aba me so bomodi ane kope bi wate na Oliver Siriamis no kwasam se eyekama enu to onua bomodi a na won so ekoto bi fakogu store ni mo anaso supermarket ni mo Oliver Tom Brown Oliver Wayne Miss, Oliver Millet Miss, Oliver Special Miss, Oliver Mix. Eniani nro
awodo ya yesum ade agu sa atombra we mu no enya sam keto akrenti wudie no na fei etutu wo yare wapi ade firi ho enu ti bomodia ekua Oliver de aduane a edro wom na ede ne ma hoden enti wonyem wa mesrope Oliver ne di woni wabusua nyina muni di Oliver aduane na ede yie lokwasem ede ni yade bia kogu poku trading na fei so China mall enu ti bomodia tutumrika na moto na fu ani e kire hwan Anampo friend 0507 16 94 17 and then 0243 51 94 95 Oliver ask for more that is obedient what the bio na unim Maswa bakene kakwa yamfa we yamfa ni amaye nuaba ni nsu anomo enye papa ya mani nsu anomo enye papa ya mani nsu anomo the pressure cost me se de wosi aye no me se mesra emewu nto aye oh sorry yanko oya bo me se emewu nto ha chese mako ene meru ahuye wa ma yesu wo fam kwa wo hwemani comment bi anya hwe meru ahu sa fedam si ye ya wale yi ni enko bia na si ye nyai lady no ho fe no ye de pictures ni do so akasa ni ye di gusu na wusu bia onua wo na oba wotumi kata nani wo so se me kwotena ba bi na makata se me kunu ni ho na ye ho akire ye ma kwotena ba bi ansirisis ka enya yie ei aje se tire bia nkofo bu ya fa so pa cha mako na owo anya sa enya yi o obi timi deka na area ho o to mi bio wo se wasipuno ne ye bom woni ni abina mo ye wu o eye mansuwa eba clinic yo eye mansuwa ho ne ekoja ya le shepa papa diabetes ne how fibroid bi da oyem yare be ne how o prostate ne how o kidney no problem amana ye kese mesro ka ho kwaji ayare shepa papa emewu mansuwa ba clinic dia yese o hamaka sayete na yede hamanso na ye adwuma ewo mansuwa ba clinic wasi ani aduaba ne fa han ne sayade enu ntime sawade ne yade bia mo awie samwako ne edu otete se kontebe ya jese enkrofo hwe wa wutu sampa wada ne sama ya wie wokwa manso ba ke ne kasa de tie bia na pomdi adwuma e fotata hwe ya yakofa wonu mo ba ho no wo mo behwe anwa to papa stroke ne diabetes ne fibroid no ene ye tutu ase deku kren sai ko mabiem ya branches ne ye dumienu fadama bomde washin benkra ena fe so wo ba kumasi branch no Anguraga Junction Spani Road, and Macron Warehouse edition mo. Aya from Answaye was 0503 52 80 11 0503 52 80 11 Maswa back and can I was and I just one na yenye ba ne nto no fa na asem no enye ye fa pictures a wodo ni nyam so 3p garlic mixture edu papa ni nie 3p mesi edu papa no ka unko pe binom wunse o pressure ha wa adwene wo sugar ne kosoro diabetes how stroke ne how mesi emma oba wa ye kakraka dodo wa ye kese dodo emma wo shape no enye fe num 3p eba mo wa ye kama ama wo hunse wo moja ne dia furusa ne ye wo de wo nine pempem obi de nine pempem wo sa wo se police ache me police ba na chi nipa nan police bi anche nipa nan num 3p garlic mixture eba boa ama wo nipa duan esisi so yie ayo no kra no 3p vitamins minerals vitamin C ni nyina da ebi wo mo 3p ni e bomodia na poma somway na nunu bi na wa be hunu sampa ebibidure no se na bi didi bi achi ampa yefo chiri ye ebi didi bi achi anunti bra jani eba mr eba kolina keba opidank angelos na wo de obenya 3p garlic mixture enu obi ba your office dey see table so enu no opeja akọ mese wa ala yesi fasi ho ni ye mfa ma wuntumi no bi mani ye kwene koto bi ko de ye enu sa wo de bomodi na friend 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and then 0201 00 21 3p garlic mixture ya hwese bottle na egum no eye glass bottle na ntia no eye kokko
na fe ya the garlic boyi ya the abon 21st clinic yes yatika yare a mesi ehu na ne di ede na woto ase ho na chi wim wonantini ohun se wo na tutu yie kan ho e ma yare emeku o si yatika yare no ne di ede na ehu kan ho kwa ne kwaje yare hwe papa massage wo scans wo ne kwaje bi ye ya lab kama e wo eti kan ho ne kwa 21st ne kwaje yare 21st clinic na 21st canteen so bono de unya bono na bono da no baba bono ma bono do na wo baba bono do a e ho na aba hu se bono de fufuo wo ho ebo bono de aduane na de say ye branches ne de eye du ene ato apete ye en crime do me market video dan mu Kumasi show overseas ultra alpha radio bomodi na egu benya bia osu nya ne tatima gods ne sehwi 0540 0540 311 0540 okay yamra na yenu aba no ento aso na ke ne no enye ne fa de aka no ye fa ento aso Vero okay ene wudem ye twa ye homra ye twa ye ho ba na fe ye ne no aba bewie na nsembi areho no kwasem ye twa ye ho abasisi a ewiei achewe de boko ase masem na me di beda mo se mo beke bi amame pepacho eni se if I say 2013 mo na me sha be me bi a friend Emmanuel Vinyo ohun mi wo chief praso asinfo so wonu na obeye adwuma na ohun me me fashion designer nti obepe me na me ka chi se matemedwe hu na me di ni kwachi ebusuafo amuji ni tu ma wodi me ba Kumasi ha baby a Emmanuel Vinyo di me ba ye Ramizia jinya se ho na odi me call ye no odi me call ye da odi me call me ye empty room carpet tree ni dem one penny ena me busa ni say obi o si Kumasi na wote eba obra so how can say empty room a hwi ni ena like wodi me abem Okachi mi say a long story. And I'm say a long story. Okachi mi say a long story. And I'm say long story. He say me reason why Kumasi na wutin kwada wo baby da. Nti wonti me family ma empty room. And I say e chire mu. Na odi me ba na like na me ni ent na say oba ni bema. Nti me ni go back to France na me go catch papa ni ebusuafo obeji me from nsem say Mimi, I think say Bema ni the BC here because Bema what took Kumasi one or two born brother. Want to mean family empty woman, she need them more. And my father catching me say, Bema what that came with dear. Or anyone say, if you are when you fear me, those kind of things. Now, or person who tap off for bar me there, me, and see a man or do me a empty room, say. Metina empty room na say wo kwa dey na carpet ni dem one penny wo hwe ni TV bi bia ni dem ho me kuma di dress onu so tiginya ase wo kwato ogo kwan so ko faniama oya madansi ni efiru amukọ rent ni dan ebi Dorothy ni kudi che omu na madansi for say oni ni mi firu a be ma you madi me back ma say no our rent dan fufa na hwe nye de eni dem ho eti mimi ka che mi father mo say be ma no mimi hu so di BBC na mo say enye bibia no di si na nso okemate eti mimi ni kusa ko back to chief praso I won asinfo so wonu ye ko ya na da mi meeting TV ti ko poibi ene wo eni plastic chair ya ni nyama mi ni yisu ho eni your friend say silly fine ko de no ma to ni fufu a ni nyam boy ena mi ti sesa nya mi negu ne kan ni mu ena di ba ginya se nti sa nya ma na ye yisu a wo kra mi ka chi mi se wo ko ejuma not you in the ejuma na okoye so na wa worry awawo ye o wa bra na mi nim nti oni ni kra mi se wo ko ejuma no wa kwatina oba ni so ni nna na mi nim nti yetina ho bedu America ka oni efiwa na ntawantawa ba mutem ema ni treti efiwa nse wa be chini fie ma fiwa ni chini tum o wa spa police station here ya ema ye tu fie ho nti ye tu fie na ye call atonsu S line oho na ye call rent ye
Enti yoko ono mo minya vision say oba tintin gu akoko bi. Your vision. Me pa try. No ni me preserve me imagine adie. E na me be say ye bi na me je. Because na be obi am ya wo. Me nim obi a okumasa. Me parents bi ani ha. E na me mpie. Me no obi a me pe adamfo sem. Enti na de na me je ye no. Eni ne say Adichi Sunday me feel asori ba ye. Me go inside na obi open. Me pie na oba na me hu vision mu. Na oba ni gina ho no ma obo pu mu life. And I me na me sifa cho hwa. In fact me pie no me yamo hye me because no obi a me hu no wadaye mu. Oba no winya no hu vision. Oba na winya no hu vision. Na de no. Me feel asori ba Sunday and me sisa me ho no gina gate na no. Eno de ani so nti e ma me yamo hye me say because me near down for and I people to be a minimum no baby a was so was me when your kokose so be a you free into ma me yomo shame na Sunday na oba ho no Saturday be me bi beji me ku no use private car 4x4 wo beji car pipa no me ku friend me chem bi a wo di to ye e ma me yima sa beri ma no so not knowing there oba na oni ni eti okuma se oba wo kra me se okwa ejuma no Oni oba no omo ba GSS akwa ni ba be ku school enti oni oba na hihye hu se oba be ton ni kan na ama bra no obeji ka pipa no o meme ho no ama ni beji ka pipa no enti bra ni ku no kobo ni ire na mane se oba na mane se enya be ma na oni yimane e de ese eko ayo oba na o pie bi pipa no ebia no no we very nice oba enti na twika timi se bibi ekoso enti sa be ma na obeji ka pipa ni na so sister nesa ebi mi be fi ho enti oba no sheda de me ku picture ebi she ne bag so wo hwe de pass me si we mi ni mu baby na mi so ye mi ku ana bi se mi ku si sen enti sister ne ba no o fa bottle e ba asie o fa bi an bottle yeah your friend say Guinness one no and o bo asie first snap and o fa ko su ato ni she ne bag enti wo ba ni nanka mi ya je so mi ni be pe wan anka obe prane abonu bi akọ so won beji ni kunu yeah ese me dey kan use any panel vision ni nti no enti ma me ya let because me ni mu di ekoso me ya hoho me ni mu hwe enti me mana ko ya so wantina me mani so wantina me ye everfo enti na me ni say stand so ye ever enti na me ni ya tu na ne ho na me di ever kasa kache me ni agani say say you hwe ni bra ni biom enti wo ti ye ni wo hu me ono tina ase ono obusa mi say we ye bi na mi tia ono si no trin kwa wo ba de wi osibi ati me de wi osibi ye ye no de wi ami sibi esa wi sibi ni de say sakwa fine hwe ni bebiom no wo wu sa mi ye ni papa enti wo ji hwe ni numwe ono tina ase ono ma mi hu ni say yima eye ni kunu wa ye ni hu adio ono no breaking the virginity na yima ewa ye ne di ni kwatina ni ma mi ni papa fie no na ye se bebre de bia ntokwa na ni ma ni gina na chi ni kuma e gina na chi police station no like ye se bebre enti omu o twi ni hu kakra okay eno wasa be patcho no waba yima na sa for patcho yima sa be pani chama ba saba wa no ofofo hu oba no so adi aba eno so me ba wonye me hu ade me wo 24 years enti me go back to baby na me there me wo so me tu phone ena me frɛ me papa say be ma na obesre me bae no ade a esi ni enti me be say me ba na no so no me ntina na onyu me ma ne eba ade chie na ena wasoro egusu ada sesei no utie no eye na ensem bia ya eye na ensem bia revo na emom no sade etie bia no ewo se wutimi egina no so anu nyame se bibi no sa sore no onu so betimi egina no ti no de eba ye o ma wo enko ba bia wontumi enkro time eba Mr. America for dia ma wo malaria duro preko peye nei ewo se wononom no wapitete na atekro anampokra wonam ena ya ojohu ba bia nje wo ya time eba Mr. Time Herbal Center ena dia duro we aba nunum bi TIME was what the bread ato yade no esokenje herbal capsules so de ABC immune system ni ye papa enu nti wonunum bia yade bia entimi emmowura ni padua no mo
KJ Bambroma Bijana Satosman Colin Nakeba, Daniel by Mr. PFA have made. All those cameras and Alpidan, Ubenyati IME, Time Heba Misha, and I think KJ about Captain Snibby. Na kwa kamikani eba shobiamu enye na ewomanfo atu agusu ya wofom kwafom bi fe 0244 417669 0244 417669 Vero Auntie sese wosi enya wo ne be ma na tie mi pa cheda oni baby a me ne nkura ne kura yeda oni baby a yedi yeti kura to adan why na pa mo mi pa cho eniama na mi yi freedom ho se mi ka so ono na oyi eniama ni gwa bonte a na me yetofo okay every say bible ye kuta me nim de ntia bible ni kuta bible ma me ti ase se eduabo a eni gina so no enye adwuma na mo se wagina so nko ade a wo soro nyankopon esom Emma ni ye Bible we ba ya. Na ma mi di Bible akiz na mi kwa crazy mi no. Wana omuta na chi no. Enye ni kwe na omuhwe na numi abeba yima so no. Ebi ama ma wariom. E di akiz na nkru no akiz. Akiz yima crazy mi sisi ani say. Oni ni juma say just 2 months. For the past 2 years, 3 years, mfia bebre na ni juma say ye. Na ye tina boku. Me ko tina Force FM. E ko sire sika. Me ko ejomo ko Friday for the past so many years. Ye disconnect ye light na ye tie sumo. That time ni de me njan no. Enne ya me bi ejuma. Anase onu kwa support me ami ejuma ewo honu ma. De bia me kwa me nya biba. Just 2 months na ni juma break ye no. Me ko say anu tina ma me paki me nyama. Me pa tro enye ni tina ma mi paki nyama. Enye so say we yama na wonu mo be ma wo chiri na no mo dwa. Me pa tro me nya bi da. Oh very kind of. Me pa tro. Me ma me ni me papa. Omo ni bi. Me ma me ni me papa. Omo ni bi. I don't know me who say na meka no. Senya me papa ni bi a me ma me etimi hwe ya bedu sa pepenso we no. Say esu no ewo mi mu. Say esu bi wo mu. Me pa tro ewo mi mu. Enti nya wo chiri ti na odwa ya be no. Enye wo chiri ti na me pa tro me nya bi da. Efri say akuma masem. Anase hitama masem nyankopon kwa nenim enu ti na program ye friend akoma mu nsem bacha akuma masem nyankopon kwa nenim ana die koso beso wo me ni bi kontam ni nna no omo amunne me omo be na dey pa na akọ radio so entu wada efisa die me ku yima de me fam no eya ebia ye wo nyanka tu wanka de sami anka wo ti ase esi ada wo sesa wo ne ma na ukuri ma bacha na me ku wada mu ho wanyi ne ma na bacha na me ku wada mu ho na kia dwe na osisa ne ma ne ka ne tu obusa mi se a de wo kunu o hia na na mbusa ne sade because o musisa ne ma no want to know akowura kichi o hwe se me fa washing machine na se freezer na se gas aye sa ne ma ne no ofisa me fa bi enu yo no na to ye mi pa cho mi odi me ba na ebi ni ho mi ni tina ya na sa ne ya kwani kakankra eni sa ne ma nyina no awadam ho entitema wo sisa ne ma na wo hwe se o me pa cho no hwe se me fa bi afre ma na inti mi kunsa mi sisa mi nyama free ne dem mi kunsa mi sisa mi nyama free ne dem ye dia no pressure me ba di ti no wo pressure sisa ne me mi ba chi no wa kwafa oba woni oba wo ho inti ibe kwa mi ku free adwuma ba and na ye one dam pass wo da from ono da from oni da from wo na wo da pass na mi ni aketi wa no ye da efuro na ye so no na mi ba chi da bi me pa cho oba no before we ensan foni ni we eye wo nkwa no eye before wo ho me no me ba cho ta mi first no tama mo ho me no mo fa the pictures no ebi nguso ma me we a very beautiful woman I obisi ma kwaka girl we a woman or 30 years ekro ewom se mi fie kwa ni mo cha ne de na ye ne be ma no fani no hello wakati na mama de na mon sign friend very 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 beautiful me pacho whoa someone for ni na ya de gu so no na minim say aware no ya kwakwaye kese ya but obi nso tina ware ase a wo enjoy ye hwe ye nuaba pictures wey eye pictures ya 2013 kasa go mama wey 2013 wo hu me eni ohun wo foforo me ba cho wey 2013 picture na ye hu wo hu me foforo 2013 picture eni very me ba cho pictures no address so na me wa chifu praso jira so mama hello ima me mo ha Paso me juzu. Bemena na pom te se ya wi ayi
Ọkọ na wọsẹ. Krista dom me won eden papa. Ima anopa mi say me colleague back oni wudi nkomo ma akosi ni e. Me pacho wo yiri Veronica. Wo da wa no. Why? Wo da so e ware no ana Vero. Ọ̀nà wa nkasa adi pa bi wa pàṣẹ ọ̀nà bẹ́ẹ̀ bí tẹ̀ nkọ ọ̀nyẹ́ mi yẹ bi ọ̀bẹ mọ́nà mi yẹ ọ̀. Na wadi ka besi wa no opake ne niema ko ye nti na amamogya wade na abusua no atena se agu aware no kura. Maame sẹ ọ̀nì mi sẹ ebusua tẹ̀lá sí emu awari náà nǹkan ọ̀ nfa ma mọ̀ ọ̀nì mi sẹ ebusua kan wọ ẹ̀yọ kan wọ nyàmé tí yìí náà. Me put that phone. Me see now. Yeah. I got it. Okay, I get a more platform. We no cry. Move you. Listen, me got you. Me so. Okay, my name is Fiora. And I'm not friend. I'm not. Ima problems are not ever worry anymore. No. Na if you run no way. Me say, who dem bless here? Me new car for India or video. Go me bless here. La uni obi ka dem no ka jore so opa so mu ko ha bia e bia ti mi bia mi bia me han dan e bia wura o nipa ti o bra man tem ho nyina bra me pa to what ma worry mu problems ni start ye no na me bi sa no ma kwa tra sa fe ho a e bia wura no e betumi a kire mu me si bra ti ho o be ti ho a ensem bia o go bia o be ti ensem mu e dokore what do you want me ti o pai ma de be ti aka tra wa no so o pra temu no pra so be tra mo ho wa ke kan a ke bi abuko e di so pra temu e ti do ka ye no kra bia ni mo ahunu me say o dey blanfie me new coach bia mo wo fonko so o pra temu no kra na o pra no kra wa temu mu a wa be kan de blanfie a wa timu e bia me ti da ansa na wo wa temu bia o tinya de ebuka na so say yin na mote e won kwa na ati ana wa ware foforo me say example na oba ku ni oba se ojuma wo ya se ojuma se we ja ho eko o ti ade ojuma wo ye no akufo agbogu ejuma no o ti ade we ja ho ko amanfo se no se aseneten oba se no ko fa e papa ni mu we anya to ho so no bra la ti tu anya fa I know, maybe you have a minimum and go for so. And the Juma say, no, I'm going to go up. I would say, easy. And you is, sir. And you is, sir. Obi there. I will be guapa. Every day, I have a oh, may not be a room. Put down. I put on a book. What's that? What's it? The Mao. I know that me ball. What's that? I was nearly now. Let me manage 3 million. What's that? I put that all landing. You go do my young girl to move you my camera. And I may play me feel that. I was spending 3 million at the end. Okay. 3 million with you. For some so yeah, and if you are playing it, remember, this is coming to a young class in the exam. That's it. And it's not yet. And the car, and if you are in your remember 1 million and got on the app. Maybe you shop amount. Now, a container, I'm a container, the boy plan, make up, become 10,000 Ghana cedi. What that yet? Madame Mausita, 3,000 Ghana, 40 store, and materials, not by the area Juma. Now, that shop will do another mean the Juma, and I say, who to me, but who sit up with Yanni, and Mammy, the name can't be seen, I mean, Tony, and who sit up, men don't know when you sit up behind you, the Berman and a behind Dynamo. And they say, what's my abluria? I bet you, I don't know. Not just say, a brana and near Memu Yano, which me a container, a so 10,000. And then a man is a cup of fun, Yamaguna, who wants you one. What's the son of Yamaho? What maybe one a container, if you want it. Yet, me and so on that I have a so. Container needs to what is here. What? Meba dodo asem we kra de me person me de mani ba twa contain na me ne wo mu di nkomo yes me got my the give ya no ka dey na me was tight na me machine ya say na me tipo wa me ba na nkoko plan na me de phone to akuma FM na me utie and then you ya mo di ya mara say
they talk to do time, they are both when you are member. Don't worry, what you have Baba the shadow. Ah, yeah, Baba. If you're a human soul, or what would you do now? Somewhere by ya, or what kind of one just or next time you look to Roma one crack a few lampoon. And consider me like your Moma. The pneumonia to be Moma. May, Bemana, Abenua. Now was a son in the near Macron, one more money, and no one you want, who buy no call. Make the money war, and on one day for one and buy your packet or just say you know Bako. What you hear? Where you Momano? Where you Momano Bako, what no you know, you know, I'm more fresh here. Now, what a great question. That's how I'm going to before knowing that I come to the Ministry, we compare a Yanidi or Self-Rama. Maybe I am here not if you are in Kaponu each other or Mui and Momano. If you don't be a Kaponu Davido or Pawadi as low, and Momano or Banity for the sleeper. That is what you hear who on your one area, this number. The media of who didn't do when they are member and Mamanova. If you are on one moment or you in higher day, for it. What I hear? I just say, a 3 days for buy or the time we need prison up. And I'm saying, Minsuma. The walk means somehow the one I want to appoint you now, who call the Apostle Place. If he makes one, I mean, of what is the war, I get that. Because the sound when your money be fried. That is all. Let's see, I can flow up. They draw up, we feel that we don't flow up. This is that flow up. Who soon may and you mean, or the other day. Now imagine that. Yeah, after we be able to walk, but after we back the town, every time we go to the flower. Oh, Papa, oh, Papa, any man who say, we back the flower catch yourself with the tap on no mango. And I will see one change. If you want change, I didn't see it, and I said, this is one for it. And they say, flower, to see you, and with your phobia and oh, now I and to quit Pierre Prince, see when you were baby bonnet. No, what's the son near Macron? Winning. A human start here, a woman I say, and was start here, and no home, what you say? Me, I got a matching beer amount. I guess I think not one of them is your. No, Bemis is shop, not maybe here. Over here and good out there. Now, black and back to know a junior. Back to know a director. Over. I want to ask a factor with a blank yellow. What did you do by Tonya? Come here. Now, Obidia do not say Yaman and then said that the different color of the oh, shop. I don't know yet. Then just if you sat down on that, a year feel on that. I didn't know my meeting. Some of the got 2 million there. I didn't wait for you. Then just yet. Say I'm the cost of what we do here. Madame said, enjoy ye. The whole quiet are as I wait. I introduce you. I did check my money go. I did me. No introduce my money go there. If you are a nipper at least. And the big time here and see ya. Enjoy ye. Because that's somewhere. Or buy money of go get a cat and a minute to see her. Give me home a good anymore. Me go when you want to say. I saw about 1 for. Then I will put him back now. So 3 hours, 4 hours. Wouldn't you like you go to my second job? Some of the woman won't say anything. What you have here? Tina was to someone is a man. Who's to someone is a man will be here. Mama, that's for up for 2 minutes, several times. Last is before you know. I said it's not you, maybe I'm in here. What driver got furniture, it won't believe you and find it. Yeah, maybe I won't believe that environment. If you don't mean I better say, I with the daddy. I mean, that man, I don't walk here, and I mean, and if it's a money will be where and people who just be working, I don't know about the battle. Oh, Papa, and find it. Then we are going to have you. Now, we didn't know one catch a bear man say, I approve you only we didn't need you and when they go to manage my hobby. Mammy, I want what I say, what I got blanket grammar blanket day. About wouldn't say, you go to your good town. What I am to say, I blanket. Hey, the fellow say, you'll be able to do that. Oh, it's the platform. And I blanket, the mountain. If you are blanket, the baby, I don't know what I'm saying. Let me see if you are some of the who catch them, you say,
ablantium. Obey day. What you do on a blow. So tell you I'm fat, you mum low. Wouldn't that? Yeah, madam. I had Jane. Entina eya ne hia se wo ne make us say ne mani agi no but obey ye say wo se ebia ahokyere nti ena ma ne pake ne niema woni wo atena ahokyere bi mu pememre bi kra no wo ma no ko baabi ko fra ade ma no ko baabi ko sese sika enti se ahokyere nti a ba mi ogwa ni ma no pe bi ani oh enu kwani me share no na me ye meduma wo kana me segura na ye buta na ka ta no kana no no kana de no me na to kana be na me use Honda clearly buta no wo no ta o che pa ye na me di ni fi wa ye ti me kwa ni tu aduma me kwa ni tu aduma no wi aduma ko aduma na no wa ye tu ga wa ye ante me tuma ko fo na me car say a shop. Let me get you can find yet. Because I want to me for me car here the Honda. Me 5,000. I did there. Oh, that's all of the car is something. What me bo me dia me pese me unu nie. Me ba. More planning. That means tomorrow. Meba ho dodo. Ene kire ya meba ho. Me se be ya beba abato no one ko adwuma. One ko site nti meba ho. But you know me pese me unu say. Wo ba yi se wo se ahokyere ti no koye. But oni what na ahokyere mu pen. Wo firi dokoro okofra duane enum no dia wanko. See what buare. Na say ya koye na akere fa to papa ene papa ze. Ya ebema wo duma sei. Ah wo engineer wo ba wo wa boa no. Ebie so papa na wo no bi ayi mo be poni no no so aboa wo di biem keke. Wo no oja okoko abana mi ni buta wo be fi obeti efiwura ni ma me ni nua no no ngro bi la ka dem so wonte afa ma me mati me na ebiani dem ebiani na dem mi ayi everything ebe ma me wo afọ bia oh yima no asani mi tia me ba ya ka ka na ko ba a wo tu a wo nye ye o na 300 so ja de na mi su ko da me ye tika wa he na me dia amane azane de akora no na onu kro no ka bibi sa wodi wo ma ne sie no onu wo ware kora no anu wonim ya wo yire kra ba te ne won ne won ne ma ja ba da tan wo buta ke tano wo boa oni mo ni mini na ka to say ya bo ba na wo ba ta ni ba ni na le be se o ti mi nchen wo ti mi manyini ni problem ni na no mi manyini na me say enti se me manyini a wo ko on a self who 45 years 45 years they so nyini bi asa ana ana mi na ba ko na no no ni ba oni na be dia waya enti wo wa fa ba be hu e me ma young boy ana o si o pe wo mo o pe 20 ni 30 a on ko fa wo ana e dia na o pa ke no ma ko oh I ana o ko ye no ana o mo e de e disappoint no be a buta de ana ni ta no mo fi every dem ko we ka ho 3 times we ka ho 3 times ni nyina na ni nyina so ne de an o ni o ba bla mi ima obi a wo tie ye nkoma twetwe sese ne beka se e bia wonya sikai na wakonya ba foforo ya wo pam yiri ye o eh sese wo so adwuma na ban ti wonya sika pa ono bi ni se adwuma na e ma bi ana e se nyame anu na ku fa no se ye sasa ti adwuma enti ono so hu se adwuma na ye ye enti o ta ba ni e dini ho me ba jo metimi akata me babu ekuta me Mr. Sumu nya me sumu ache me kuno woni mu se wakati no kura me da so kata se me kuno se wa fra ye fi radansini a wodi oba ni be fie ho na me ni ho efi wa ko ya ne tutu ni nan e ba me ho wa dwuma mu se me kuno di wa ba me pa cho mo fa won mo wedding pictures ni mo so be man so oba yi se no wani ni wedding picture na nkasa ndie ba sha me ring ni ya tu akra ni di no etu weni ya bra mo tu akra ni di na be ma we na so wani ni no we na so wo so wo fie sen no me pa cho ni age ni dia won 45 years and na no wa bo abepimu ni but very nice double man this sister ma me ti ase say
Pastor Julius, blame Kakramame. And woman the Bama and your back pictures here. Pictures here. Pictures no effect. Papa, who bet to be a shiny hand? What you shiny hand? A hand about one. Then also what effect? Me pacho. Show mama, show mama, paper. Almost a pound, the 45 now, then in Mrs. 49 years. What did dress? Mrs. Chami said. Mrs. Taketua. I was saying. Only the Chami, so only for 50 years. And I mean, you couldn't turn in the penny. Not just 50 plus. 53 and now 50 plus. And 45 in there. Me pacho. Me ba papa say you ba. You na do the next. Mama, say they want me pacho Tobo. Yauna on the man, Yauna or the Casa. Me on Yana de Bia make pictures no person. Again no warfare. Yes. Also, so in fact, or two says here no but don't say I'm pat Yame. Sisi kwamiti and one day baby amene kranity me fire of the bia me tifio. Na wonyi ni se man wo kire na mpa na akwa na se ni sika ba na so ko dani. Nyankopɔ sɛ. Very wonyi ni se wo ba man wo kire na akwa ye. Just a good man of God. Bible ye kuta me. Me de me ne me kuno picture. E di atum. Wa so be ba na wa hai. Me de me ne me kuno picture di atum. Me hwe anonti wo ye gu so maka che Nyankopɔ sɛ. Se me pɔtɔ tumi entwa no. Wa de Nyankopɔ sɛ. Se me twa ni a. Wa de aba ne ye tumi ntwa. Bible ma me dia sɛ aduabo ni gyina so no. Enya dwuma na mo sɛ wo gyina so a. Wo so Nyankopɔ som. Se Nyankopɔ ni mo hu tasɛm sɛ. Anya me kwa chuma senti na mama yi me nyama freedom ho dia. Ana me ahoche ye fa na ahoche. Senti na ko kwa baba. Ye se mama yi me nyama freedom se me kwa kwa fa wa ba. Na me ko fi me ne kwa no. Ukunu ko fa wa ba. Kwa fa wa ba. Won fi me ne na no. Na ta no kwa ta ya me ka wa se ma de bi oni mi topa de bi oni mi topa. Wo ka chin se mi nu aduane ama me ma no. Me kwa akisi mi se mi nu aduane ama me ma no. Ba ye kuta me. Ayo madam se ni say se me no duane enja me ku ohoda na se me didi enja me ku ohoda ana se nya me ku adwuma sai ti na ma me pack me nyama dia ana se tanya wodi me bet na empty Bible na wodi picture no asia kire say me picture dia ti me de me ne ku picture de share Bible mu say akiza me ku akize me no se ye ni kwatia ana me say ye tamu kwa Nyankopon fama me da bi o ano yes me nemo say very another me nemo say nyame padam bom me nemo say enya be kwa adwuma say na ma me sisa me nyama me kwa adwuma say ye na me hwefie hello ima me na me hwefie ti say me kwa ba be say me because of ima asana no aye dia me say na me kunu yima ade ma Nyankopɔ say hello ima vero wo be fa wo kire mo vero ima Madam. Ima anibra wade animo. Me say anibra ba. Anibra ba. Madam, which you? Me didi enja me ko yima o Vero mami tie be ma no. Madam. Madam, which you me say ebuta ne say. Employ him. I want to tell the normal. If we me them. Ima just na mimi sa no. Ima just na mimi Vero, mami. Ima so wo bi so say Brian wasesa wo niam de afri ni dem. Me ba twa mienu we ka wa mienu. Ti na asesa Ima bi sa na mami. Me ba twa we ka wo mienu bo. Ma Ima bi sa question dey ya no. Mama da we ka ho mienu. Me second why no. Efiura. And the best two no be fa no man last one. I call the give two ka. Ati da bi akola wa wo no. E be so me liensa. I think now we are planning free at the money thing. Me are planning freedom. Me will Thursday. I'm planning your 2 weeks. Oh no, David, Vero to obo mama wo bread bebre. Ma be man nkasa. Hello, mommy. What is it? I got a few. I thought me to come me so that they call. If the yacht, and a few of farm and buy it. I know who not be for sale to tell no every call. David, much that time a combination buy and I took a lockdown. And I may buy it. Fine. I think I will buy the water. If you can do it,
And so, the MLB Center. Who will not say, my mom to come out to be just a duo. I can't know your home back of him there. Lockdown in the duo. When they come out, when they come and say, and this or that time is there, and this and I'm not planning. The minimum. What my then I'm many things. A Janino moving a dog will be too much. I don't even know. I'm not 50 people and I want children. No, and I call about what we do. Yes, yes, about here. A mattress. The normal. I have the extra one of our Yaki. I get children or buy or about the Panama Canako. And I'm a few other people. And I say, you mean that they need to make about and if you are not friend of the farmer, and then you have the buyer. A fair wine. You can get one of behind every man. Then that will be our would see a mountain. If you got the old diploma at the Mahu for a few. Wait, they're trying to mean the services here. I am right. So them are for high down now, but I wouldn't know it. Because the man behind that mammy. What? Me see, question is a minute. Because the Pacodia, I don't know this. I don't know. Only to be a body, but them are Codia money. Madame, women. A summer or high, a diamond is over for you. I don't have a follow play. And you're so pattern. Yes, I'm a question of money. And you're very fine time. You take your banner or here. What or not for you, the bum to say, or rather, a high diamond, I only with no look at that. I was living here. Oh, I live let Kaya just it. And so I'm going to the new and come around the night in the woman. Let me do the new to What did you say? You didn't be the head of it. And then that's the patrol. The patrol will move back and maybe be a sovereign. That's how bad man will acquire and die. No, not that man away. But the one is here. The fact that Mama. If you are starting, I am one. Oh, Madam, the car immediately. The moment you know by that class, you and some of that tell me said, there may be a year there is who will see the person of heaven. And a mother man for high dying to be a mamma. Oh, never tell you about that to me. Never, but I'm saying, the new of that money is standing on. I'm not that there. The money said, you can't tell me you do the money that the husband you. And so, what I mean, who's the act? And you better on our position. Then to make a Mintadia and Mintamanta and Angelama, or taking the person with that. And about what is the Kaya and what the room when him. What do we get to us? Bema the man is a couple high die. Let me see. Let me die no asaba. Let me see. The patch of the radio. Let me see. Who are here? Let me see. Stop. I am one here. Let's see, Madame. Nothing young what you put a beat and make us and I'm saying I don't know. I mean, yes, now say I didn't go. What you black people, Madam, yes, or catch me there, and this and on last friend, we saw on my planning. You know, look at it. A general time to quality and open my phone. If you have thought every mobile, and my manufacturer me say, well, no, dear, and then it's one new. No, you knew the baby. I don't say, now, and then what you want to know, what you want. The one that me,
maame ni sɛ nyɛ ɛsɛ mi bisa na ɔsi ayi maame no yɛyi na tena ɛwɔ maame mi ɛsɛ n'asɛm ɛdɛndɛndɛn yɛ madam wo ni sɛ ntɛsɛ yɛ ti a wɔyɛ ti sa ne mɔmɔ nyinaa ɛkɔ yi ansa na mi nya information sɛ maame na ɔma no bɛ tena ɔno ne nkyɛn sɛ akɔla no ɛyɛ ɛbɛrɛ ne mpena a wɔni na tena sɛ tututu afɛ gya ɛna wafɛ nti maame na ɔba bɛ fɛ ne ba no ɛyɛ ne ɛsmada ɔsi aseɛ ɛsmada ilo bẹ́ẹ̀ma wọ́n ní ti kura jẹ́ ní bàbá. ní maame na ọ̀fẹ́ nìkan mẹ́ta nìkan ni wọ́n wò maame na mẹ́ta nìkan máa ń wò yẹ ẹ̀fí ẹ̀kọ́lá no ayé bìbí ẹgbẹ́ lápá maame ní ẹ̀dí pẹ́ ní sábà sẹ́ni bọ́ àná. sọ̀rọ̀ ukú yìí ń sẹ́ni bí o. maame na ọbẹ̀ jọ̀rọ̀ akọ̀rọ̀ àná nípa àkyẹ maame ni yóò bí ẹ̀ náà mi ní nẹ̀tí fi baako mu na sẹ́ abẹ́ẹ̀ma náà sẹ́ ọmọ àwọn kásẹ̀ mi ní nẹ̀tí fi gya no mímí mi àtẹ̀tẹ̀ ọ̀yẹ́ fẹ́ ni Janet ọ̀nà náà ọ̀ní nẹ̀tí mpira àti mọ̀ ọ̀kà lọ́wọ́ wọ̀ maame no nípa ní bẹ́ẹ̀ma ní dìdì ká mímí mi ẹ̀ di Janet ètò ìrírí ẹ̀ maame náà mi ní nẹ̀tí fìyè mi ní maame ní nẹ̀tí fìyè mi ní maame ní nẹ̀tí fìyè. mẹ́ta jẹ bẹ́ẹ̀ma náà ọ̀hún sàn mí diẹ yẹ mi pẹ́ mi answer no straight forward. etí sáà maame náà ọba bẹ́ ṣe àwọ̀ bá ẹ̀yẹ́ wọ ex-boyfriend maame. mi bá ṣe dàbí. wújú bí yẹ bẹ́ ṣe ṣe bóyá. nípa náà ọjọ́ ìwé ọmọ mi nípa nípa wọ́n ní mo ṣe wọ́n mú àná mi nìyẹn. yẹ bẹ́ ṣe mú. mi bá ṣe àná báyọ̀ rẹ̀dì. okay. hello. madam wọ́n ẹyẹ ẹfẹ ni sẹ ẹni yìí na ne mpena ne maame ne ba na nsàlẹ sẹ ẹyẹ ẹgbẹ na ọfa kyẹ mi sẹ ẹyẹ ọno ne tẹ wa nsàlẹ wa mi wọ́n sọ ẹgbẹ na ọno gẹrẹ ne kyẹ mi sẹ ẹyẹ maame ọno ne tẹ wa. ẹyẹ ní si wa ni sábà. mi ká kyerẹ mi ká kí n sẹ mi si wa ni na wọn ntwa wọn deɛ mi ká kí n sẹ mi si wa ni sẹ ọba de sọ mi ẹni deɛ mi ká yẹ ọmọ ne deɛ mi di fọwọ́ sẹ ma n ká kí n sẹ ọyẹ mi ebi fia ni mi ká kí n sẹ ọyẹ mi aunty. But maame ni deɛ na mi ni ne ti fie baako. Mema ima ansa me bra ne ya so meba ho nti ma bibi sa ba ma yi a wo ka so ko dan de ma no ani adeade ani ge before na ba wa no. Mama no Ìjàpọ̀ yìí ló ń bá mi nínú àwọn bàákù nínú ẹ̀kí dẹ̀ mi yé mi bí i. Bàbá wa jẹ mama ní sí àṣà láti bẹ̀ ọba tí àṣà náà ní kíkọ́ ọ̀nà ṣe. Káàkiri jẹ. Báwo yẹ ni wọ́n ti ọbọ̀ ọba tí àṣà náà ní kíkọ́ ọ̀nà ṣe tó ọbọ̀. Wọ́n ní yẹ different from bẹ́ẹ̀ manu a. Wọ́n ní kó de ti yá ẹ̀kyẹ́ wọn sá ẹni wo bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé ayẹ nọ. Sáà bẹ́ẹ̀ mẹ́lẹ́ ẹ̀yẹ kẹ́ náà sẹ́m sọ ọ̀hán ìdán máa nọ nọ. Wọ́n ní yẹ different from bẹ́ẹ̀ manu a. Wọ́n ní kó de ti yá wọ́n wúni sẹ́ ọ̀wọ́ yẹrẹ. N'ebusuafo sáà bẹ́ẹ̀ ká yẹ àwọn sáà ẹni nà kọ́ tẹ̀lé ayẹ nọ. Ọba ní báyẹn ni wọ́n sè ẹbí a òṣì àwọn fòfò nù ní wọ́n ní sẹ́ wọ́n wọ̀ yẹrẹ ètí ẹ̀kyẹ́rẹ́ yìí ònyà ẹ̀dísìn tóbó ònyà ẹ̀dísìn sẹ́ wọ́n wọ̀ yẹrẹ ẹ̀ máa wọ̀ yẹrẹ ní kàkye ní sẹ́ lèba wọ́n jí náà adìyẹ bí diẹ firi ní nsàm adìyẹ tí yẹ ẹnu ọba bí bọ́bọ́ ọ̀kọ́kọ́ àwòṣe náà yẹ òyìnbí bí a òyìnbí pẹ́ ní àwọn yẹn ní wọ́n di. Eti na atete ni wom na woyire no tete no eti wo yese ko ni ebeja eti okosia ba na bi wa sore ena ba ma ne ka se ope no eti no paso wa na won tem tete eti oni wu jai ena okofa asa ba ma no eti no ba wu se ba ma no wo madam anya ko temi pa ya ko temi wo di asemaba ke ta ma no ka se mere e ba obwa ya nyame enutemi ọba na mi ni jai a wonu enu meka ebisa ko friend no mi ni o mu ka bibia ma bibia mi ni oba oba de wo hu obe omo mi ka tell them mi ni enko mi ni wo ema me aita ram me ka tell no so ba ke ni madam ni ti wo papa ba no ni ti tam no wonu ni ta meka eni ti ma wa pata akwa no so aita no ke mi ni na na ko atore awo etilepu yẹ fẹsọ fún pàtàkì ó kà bẹ́ẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ ti yá àjẹ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò má bàbá máa àmọ́ àfẹ́ náà mi tẹ̀sán lẹ́sẹ̀ nílẹ̀ yẹn ní yẹ gba yà àánú ọ̀bùa ní yẹ ti ẹ̀tra ẹni yẹ ti kọ́ àtẹ́ntì ẹ̀gbẹ̀kú ní tọ́mà tí ìgbà ọdún máa ní òkè ẹtì mi wọ̀ họ́ àná ọdẹ àbúrántì bí bá yẹ tẹ̀ ẹtì sá àpọ̀lọ́ kọ́kù dẹ́kun àpọ̀lọ́
I see an actually penny. Mammy penny about Meet you. what if black penny and actually penny? Come to actually penny, oh fine. And you have black penny back, or you took her, or back. Oh, well, no, Yanni. Near Yanni at Tensa, near BB, we have like that to say the black penny cop. Maybe if you have a bad, I tell you to start to take you a man that give back to you can. Even though we determine your vote to try to do here, a black penny and the big man is the one pound for Ashtown, one for Emblem. Madam, can I really get a solid penny and only two to the now? That time, not very any inside you. And I'm very a blank and a chain, but we need that. We need one and one into a second year. You know, make that you wouldn't tell me that. And people are home, not very any sister. You know that now, or almost day. Our Bible, and you know. Because you know, because you know, no friend say, we need a million kitchen after. And you are doing that with Panonco. I'm here, we are doing our own. What we need to talk about the transport, and you are to a blank to be a blank there, or you are blank there now or back on. I'm a idea from the bottom. We don't know, one, and see over that. And a bad way of starting the customer say, I something else to say, you are very saying, that I'm not a lot of food. What yes, it's your turn. We propose to, and you know, and the question you have said, what is a new Yakitanko? I didn't know if you said, I was in Kodia. This will change, Bedma, now Bedma, I can't tell you, say, you can now win Kano, and yet a very long Kodia. Hey, then I told no, and I'm young Chile, not a very upon the now we have to try to work with a banner to the Vitaly Cat in Yatania. What's that here? Fine, the Belfier be beat up, the law I want to read that. And people who be telling you what you know, who be telling you what you know, and do not have it at the same bed and you know, not you send it, ammo, you send it, ammo, and on one kata, so for Pastor Desmo, and yet a program on one kata for you know, what Pastor Desmo, the best one kata to the view, and that's what I said. I mean, so I deal with our and the bonnet paper, why you get here. You know, the next time they say, Tumika and Adia, they were on at the Tumika, not come to you, not for you, certainly for you, mother. Bonnie way, not what I say, that's the one panel, so I want to do. No, also, and I don't know what I say. So we call our catching me, Mamma, you know, I'm moving to Rama, and you're better than you. And I didn't like a talk. And we did the cup base. What up anything? And what the man what that from won't see that the end of our kind of say, hey, it's yes, they're watching now. It's a some no dear. One more Valona, the catcher one as a sophomore, and a ball, and another one may be a Namu Paya, Sana, or my case of the friend is over. Now, somewhere I have a catcher with the museum name of Sophomore Bayano. And we meet a black channel at the any number, any number buy it, and I thought so. Ever been to the game and you don't be mammy, I may tell Eddie and Pamono. After a little fun, I was said, I'm running the innocent. When you that one in all way, and Pamono, so for that for the beat to the game and you have not a show. And I'm a big chair and I'm a friend. The one that the book of work, the book of work, I know if you look at me or apa, and before I found you have done out of my money. That I'm not talking about me, no, my side. And when you are blank here now, you need first born, and your friend will be to the top of Panito at Pastor Desmond. Oh, okay. Yeah. If you start in our year, then you did some for fashion, you will be giant, not over that blank or what? When you get my cat to me now. Okay. You see them out. Nothing, there are two of what? Let's spread the Pastor Desmond, I'm a number. Never, but in your program, you may be careful when you do come on some about never want to be your face. Madam, what the mammy for you, ma, and see her. Now, ye be a young, ye be who said ye be saying no. Now, ye be call papa,
ɛwɔ se yɛ nyinaa yɛ korɔ sɛde asɛm ne sitie bia no ɛwɔ se yɛ kɔ ano ensɛm wɔ hɔ nti wo deɛ yɛbɛkɔ wa nsana papa wo deɛ ma me nwa we sɛ ATL fabrics ATL ɛyɛ 100% cotton mesrɛ wa da yɛ nneɛma no ɛyɛ ntoma no nyinaa ni da hɔ na ɛfɛ yie design ne colours no mesi egyinagyina mu papa yie ɛno nti bɔmmɔdea na ɛkɔgye wo ntoma papa bɔmmɔdea na ɛkɔgye ntoma papa ɛne me nua bayi wɔyɛ fashion designer mesrɛ wa da ebia woyɛ wedding emeka vero wɔpam atade to a mmarima ne mma ntade nyina wɔpam to a na ɛhome nti woyɛ wedding engagement church or sorry office or party Friday wear ɛne ɛwo kɔgye ATL na afei wo de kɔ mɛkyɛ wo baabi a vero ne store ne wo de kɔma no anakyɛ sɛ wɔpempam you style fɛfɛɛfɛ kama ɛde ama wo saa nso na apɛ customized fabrics nso a schools churches organizations mesɛ associations mo pɛ anniversary cloth corporate cloth uniforms nso a mesɛ wo ada wo bɛnya bi ɛwɔ Facebook follow yɛn ɛwɔ www.atlfabrics.com wobɛhu ATL a yɛwɔ 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Nkranji A 105-12-17 mesɛ ɛyɛ bɔmmɔdeɛ na frɛ yɛn saa lines wei 0244 33 44 06 0244 33 44 06 0544 268 974 Mr. Wada ATL obetumi ni yɛ didwa online ɛyɛ atlfabrics.com tabia takum mema droni ɛboa mema ma bema gyina so sɛ pintim mese bema wontimi nyina so pintim a na kyɛ sɛ wani ewu yie na wafɛre yie na tabia takum wɔ hɔ yɛ dan nunum bi na wokuru mfra wo miwura ɛno no na kyɛ sɛ wo nso ɔba pɛ sɛ ne na yɛ krama kosi okumanum wo pɛ sɛ akyie ɛwɔ yɛ kama bema no kɔ no pia wo tɛ yes ade pashe tokuro me nua be ma wugu kan wo se ya ye pentiri aha tridi na ma no go da che mo se pentiri enti me se wa da wo pentiri da be pen rodo da ya tabia zanika enti me se wa da ya me ma ne tabia ta kum ne ma na tabia zanika ba se mo hyamu a na bibia akwaso tote won pa ni church mzamba bibia ko dedem bibia ko zigizag eniema kokudu yo meza wadamade na tabia ba meza no so de ne malaria be ko yade be na agi ntra ni padua ni mu away ubenya bia to na fma se me ba so bia mo eye friend 0243 68 61 0245 799 206 ubenya bia to na mo no hye ne so se abre bia ne me shata de abeta wani mu a na eye Josie fashion wono ene pomatade a hye me no kwa Josie nsa no ofe ene e wo pomatade na hye wa wugina mu ate se kuaba eno to ye wedding engagement wa sorry wo party Friday where baby a wuko bia ko Josie fashion won pam untade na ma wo abrochi Afghanistan Iraq Kurdistan baby a wo bia na ye bepam na afa ye dia fanfra mamu abra ene o man Ghana mu abra bom si Josie fashion one meet me there sports no and the hwan mo friend was 0243 433 465 0243 433 465 Madrid adwuma no no so mpam tade hye me Pastor Julius me mo akwama mejoso nana me mo akwaba awiai ye hwe ye nua ba vero na fani kuno ima me da se alabenso kotwi me chia ne pa vero ni kunu yima but ma omon sem no nsem wom because na me initially na me hwe no se oba ene be ma be ware na obeka cho sa ho kire wo ho hyeda kwa radio so kwa sire sika na efani di ko free nto so no nya ade wanom ne ade na me checking that angle I say na what type of man na betumi ayese atese na nimu se obefa sa ekwan ni na so two afa wo yerenom enye yere kwa wo yerenom ewo ma na ukofa obi aba ya nka ntene se bia sister mpacho wadaru mo wo yerenom ni ade anti so de office obeti ase ama na me no watena eno so de asie ama ono kwa no ne da yasum ana akoda di se be ma ya me ne kwatena wo yerenom ani ade oh na be ma ni pe mu na ase me checking ni mi na se we eka we so we bo we ka we so bo na ma me ba bia me pese me kan wasem pa ye the angle of we na busuafo na
na asa omo enforce aware no tintintina twan we aware tinamu enfuo because of 7 million a mo pakwaje free ho na asa na because velo amania wonamu ana nsema velo kan nyina 90% ejina family ni so 90% ejina family ni so ma hwe aware ya wari bato abusua peli no na akotena aware na se maami a wode me ba wiase no na akotena aware na se papa wode me ba wiase ni nua pempen fo na nketewa nyam na mokotena se aye nipa na ba ma no na se ne pe ona akotena se ma se okọ no hu bibi no se afei mi na nka se ka me pe ba ma na ba kire mu de na mu bibi ntime mpebi ma ebesere abusua fo munya ono nko de ba bi go ba bia na wu akwakotu na mata na se ka ma bolu tuo ni ade ma wiase no ma anu aye den se mudi mubare kwa kwa jisika mpato yemfa nipa kwa jisika enti 7 million tina tintina twan chenchina wu aware ma mene abusafo nya adwo sa kwa na so afei velo on mfo so awaye de ma asema be ma yeken be ma bia wa dwene se obaye bone won ire chema osusum mfidie bebre osum mfidie bebre se ya obotutom wo nyanyaso e de akasa ensema yimeken ebetuma ba se yimabua o anya no kuro mama what before bi se o ma hwe oba wo na wo ema wo ni ba ye no kaka no kwetire no se yima ebia asemasi oye madam for ye neighbor menene atifie eti mi neighbor na menene atifie na menene ba so ma hwe na mum enye bi but wo ko twan to se me cousin no ma se onya kachen se o cousin no dia later se be me no se enye no kura de obetuma nyina so e dia ka bibi dia tia wo eti ho velo anto nyoma yi dia to so biema metu velo funu se mama ebia na oni yima kwantimi anware die wa obesa kwa ware aye hwe de matambe bag be ko ma no fie ontunu fo ya fa sa mobra ebetuma se de na all kan o se na velo defend se anya se ukuru wo kire ni nti e na fa woni ma fie ho but okay what no one instant that second time be man kwa se eton so prensa aye ya no fa bag wo se ne ko aye ya no fa bag me ko ma se wo fie sa ware no pedia sa me ko no be se bia no ye okọ na se o ma me no papa koda madwo ampato wunti no koda dem ho eti se wunyo mpu ne ana obabi le tufu se sa oni ofi ho ampato so ofi se opeku na ene ni nyanti ase na problem na aba no yen solve aba na se beboa wo ma metu yimafo ansem bebre na yima broso omomode mra na de enya no kwa ne de ye no kwa ne de ntia oni ge ye nya problem omra metichi ne point of boss wojina so fire se na ho ti ne nti eno dwane ja no eti se ayeye no se ba de ama mesere no se no ho jiri bo dwane ja ma na sa ayeye a o ma won ho se we na won ware no kwa bi ma nkwara no de bo modern se o be papa bi do magina nti metu yima fo so o mra fom no o menyina ye nhia na ye nso wo pom na oni vero ntem enya so no mo bra nyame show international power praise chapel ne make for dia ma wo me se wada prophet Kingsley Jemfi the numeri a prophet in town ena awia make say wo frefre wo no prophet Kingsley Jemfi prophet Kingsley Jemfi prophet Kingsley Jemfi bible kwa fo no enko bankumenko ni fa ha na esene na se sie wo ha no wo yi anu mu aye na ba wo hu se ye free bosom se ye duabo se ye beye na ye ni nyina no wa kire mu afi no am ho duro na wo de akwakoso bo enu ti me so bo modia na bra na international power prayer chapel ho ena wo ha no se ye huhu mu na wo na mu e ha ni nyina no ebeko eye stroke eye diabetes eye dam eye awo adwuma na wo pe se otu kwan ekotra brotime mu kwa na nyina wo pe se okonsra hwe me se wo adahwe asebi o ho ase de tu so a hu enye nyame na betwitwa age wo wonua ne wote yante na ne wokote yeso a wo kira se wo ase onua enti se bia ye robbery ne de ato so ye de nipakum na ato so be yibo ne de ato so waje hu a enye prophet Kingsley Jemfi power praise chapel power praise international the bibia how ni nyamba ko how ni nyina be ko one time quick enu ti brasantas runabout ye wo unity oil enchewa na mesawa na chane so gukua na bia ye emergency counseling 6 a.m. to 2 p.m. efiada hot prayers ya no ode counseling enu ye 9 a.m. to 2 p.m. na kwasi da bia anointing service network so 9 p.m. to 12 p.m. enu ti ba bia wo bia pitri patra teaching ni bechaye bomodia na bra nemom se wunya kwankire futuo bi e dia free prophet Kingsley Jemfi ho a
ɛyɛ fɛ no ɛwɔ 0556 0556 94 94 90 90 87 87 059 059 16 16 49 49 462 462 and now 0243 0243 999 999 796 796 bra na besia prophet Kisijefi wonyame de tumi nyina hye ne nsa se wo haw no wo bepa no mesi brand yama wo God bless Herbal Complex. Doctor, God bless ma wakwakofa edro pa dia badwama so no on the say diabetes pa na ha wana say ekuro na diabetes nkuro na to na wakoa enkwa wo say momoni abra ana say ekuro edi mfinhia mienu ekro na doctor reject say we dey mitimi ho adwuma doctor God bless bra no fa edro enso momo na afi bibia entumi enya kama fam afi say wo low sperm count so afi wo small penis enlargement ai bomodi na bra na badimula matal na fa ye adwuma papa asthma so dey bosom ba ko pepe no obo afi woni ya oya wa ye kese from na aye basa bomodi na bra epilepsy hernia etwono no gonorrhea na syphilis na oye ho adwuma rheumatism kaka afi any skin disease biara wadwene no bomodi na bra doctor God bless aso ye afi kompo pa bo mini ma chese wa kwenko hepatitis B bra no onya ho adwuma fam sanyen senso na wapade abra beje form obeje form na afi wa boa enura no de ama o kom sa beba bio no na de dance na eba asabra hawba bomodi na beje de fako kan afi ni nyum anya fe enhye nyame ene onyam but God bless no bomodi a Anuti bomodi na bra scra God bless Herbal Complex and the Presbyterian Church in edition old health insurance anymore and kind dance man friend was 0243 0243 641 641 860 0277 7 744 744 434 434 and 050 050 88 88 50 50 293 and you know that God bless Herbal Complex you ma grow fine herbal tonic oh mojadromu super Dr. Grofa akofa mojadro pa dia badwama so say loss of appetite na ha wadwama bomodia chese wa pitete na ateko wo dia bia na atu ma se kuni na wo dia bomodia wo no mojadro we a bia ba ye fine aboa afi nso so won say titiriti oh bomodia na ba je bia afi so da wontumi na kokoro achew wo bomodia na no Grofa ni bia e ba boa papa wo tinka se wa ye mre wo na bo so na pa chese wo chepe bi bia oh bomodia na no Dr. Grofa mojadro ni bi na e ba boa wo na aboa pa bomodia afi so vitamins ahodo biara ye nya no mojadro biara mu no Grofa de ono nko ano de na special bomodia na beje na mo afi se sa kutia emoawa ekutie nipadua nipadua ni ye onu Grofa ene esori gina ene ne di akapima kapam di akopa Anuti bomodi na bra misi eba kolena keba Aston Rose smart ebo boase Fred be se back pidank pure live chemical heba shop biamo Grofa mojadro ratonic papa palu benya biato digital heba clinic ye wakumasi amekom runabout Bank of Ghana when you're buying Freyen I was 0244 59 65 32 who's your advance na me ya pai Grofa in your dendo no abomodi agina no otobi na mum no Dani and Trading Center Dani Heba and Trading Center ma Dani Heba mission ade abadwama so afi Daniton Heba mission so ya de aba Dani natural Heba capsules so ya de aba na Dani Heba ointment so aba Dani Prosta capsules so aba ma na Dani Heba mission no pa de no kure ni abomodia malaria be to ase do fever typhoid join this general body weakness so onipadua obeboa pa wo hia Dani Heba mission no afi Daniton Heba no so eboa pa so moja so atia afi menstrual pains jejew ta se boso nya so a wo na amanfo de check up calendar rese me kwaji pay bomodia na kwaji Dani Heba mission bi na entumi mu afi wotumi ni dia ni narama ebeboa ayi ni na afiri ho just say appetite na eno na boost appetite ma for to di tibire afi Dani natural herbal capsules so usisi ye pa na ye wo ya de a oh bomode enkankan na emema utimi se utimi mu adwuma ye koje esisi ya do kama pa afi Dani herbal ointment bomode a nipadua na ayem mere no fa betwitwa po no aposo kotodwe usisi no na ade na afi ni na emo Dani Prosta all capsules we the prostate boa solve problem biara afi wodun so ya afi wo modiana wo num bia ebe boa papa se wo dwonso na wo te se wo be mamu hihyewa Dani Prosta all capsules ebe boa pa na baji bi na mo yo penfo wo makoda no fo woni mrefie nkura wontumi enum enra yi bi se wo pe Dani Heba and Trading Center chakwania
Yawa Ashtown Emrom. Yanida ni farmer and the Buffy Pam. A year for 0244 0244 344 344 651 651 0244 0244 344 344 651 651 and then 027 027 33 33 92 92 877. 877. Okay. Marco. And assume way the anu edin papa. Na Marco wa boy adwuma pa. You must menkasa. Wakasa mpokra mamia mi yini frimo. Na you man anim sa wo baka kasa bebre be say. And one mama akwa mfa time yi nyina ama. Desana nyame favorite. Oh yeah. And wa boy adwuma nyame nshira. Enti ama asam no yate ase yiye. Ama nchechiremu no aye adwuma yi ama ye. Enti yesre mema no anama no wo ye do beba ha bia no mesro chirechirem ma ye nyansi ase na ya hwefo ye tiefo hunu se asam na aba no eyesei na ekọ eyesei na aba eyesei na ekọ na nyesa wanchire ye a ye beda ya te ase ye be ye de ehunu se de niam ekọ eti yima ubo modin ya chirechire ye mu ibra wo se ama ye hunu eniema esese ye hwe ene niema esese ye hunu ama ya ti niema bebre ase na Marco vero said your pen ho ano di si hey asem no yima chirechire mu no ensem bi dan wo mani so dan wo ma adwunim dan wo mani so said ye vero pen ho ano dia besi hanai be ma media ne papa e wom se ne papa ye mistake die se wo ka kira wo se vero chenchina akọ no wan chechire wan fa ankoto ho se yima ne wonna wan chechire wan fa ankosi ho se vero fa ho koma yima wana wo fo awo ho ana wo to wo donim ana wo koye ankanya sankanya falls se de wo ko hunu ba ma foforo na wo koto se oba bia ba na waba ba chirechire mu se yima na wo ne tie no me na me ne tie ne da mu niam nyina ma fa me ma ne ma ba bia ni super boni nti ana wontumi mbaafia wo ba beje dan foforo vero ade ade nesesa wo ye Ona nka wo se odwa ma ade ade nesesa wo ye ade ade na yesa wo ye run una do say guti boy your life ba me ya mi kwofo mi ama na eba sei ama makoma nan wa wanum kasa ana wo kwoto wo mo vero wo kopa de ai 24 years wanyina duru he wanyini aduru he awo pantama ko dura wale mu ni nyina mu no wo se me wa abotere ana hon konkuru yi kire me ana hon konkuru kasa kire me ana me so ndaye ana me obua wo na wudi wo aboro wanyina watena ho wo wia wasa kwa ka kire ba ma se hia ba ma wo ne baba bra kwa kire se na me ne wo ho no ena me ko hu ba ma foforo ena ba ma ne ka se wo pamye ena 3 weeks me ko ne ho ena me ne ko daaye ena wo han dan ma me ena the same thing wo sa betena ase ena wo be chirechire mu maako esa kire ba ma yi na wa wonim se wo ye obi hia awade ye se da for mistake na wa ye no se de wo wa fa pen na to ho na wo chiro go utiri mu no sa so no so fa pen ene pencil ana eraser nyina aka ho ana wode ato ho enti de wo be eraser no so atoro e wo na adwunim enti watoro ni nyina gu ho wo hu se wo yiyi ba wo se wo fa na chi nyemo ye ekoyi gu ye ama ni nyina tofo abaka ni nyina akira no ma ko busa ne se yima why na bo wa mania wo se wo ba no yima na onim se na ma ko nim se tofo ni mpo ana wuni ni di nkomo ana tofo no aba dane ne ho ana obebo wupunu yamane wa na wo betena se vero etese wunsem enyina ne chana na onim se wo ka akira kwan de na wo ka akira no waja no de na wo ka akira na onim se oni na wie woni ni nyie ya brabo no wo so obekire mu nyina ema bi wo ha flashback pufo na adwuma no wakai wonse obeto se obi ti wadwuma mu a wo ye ma ne mema adwuma eti obeto se obi be pam na taade kra no oba ba ku mienu obeto no ti ase wo ka kire o se wo mpra no ho ye ni hu aye ni hu ana futu sam wa asem wa hu afutu sam amane bi wa ha me dono no ana me ka kire no
me pano ana me kasura ma fofo ni secret bia secret bia onu woni bi wo ho sa bend odo ni wo mu no odo ni sa odo ni wom what chire bibia mo chire no what ka bibia wo pani efrito yin na wabo na mane ma ba ma no afọ ka chire o aka chire o ne ma wo ne ba wo collapse ye wo ko da hospital vero wo ba ma ne ba no wo say hey my mistake wo collapse ye what to me ba nsem ni mu nyina a chire no wo hunu ene wo na wo da ho no ene wo na wo hunu ne wo ye no ba ma wo to me vero wo to me kwatena FM station baby ekosuwo na wo shadem na wo tiewu ekoje sika de ba na mu mienu me ba bedie enne ba ma ne ka che ose ne ho akyerewo eti na wadwane ekọ no na esamra ne de na hunwane nkọ samra ne de na vedo wusu no na wo kwatena FM station ba bia kwatete na hunwane se wa hunu enne wa hunu eti mesira ma abi nem obia won the past obia brabo no obia won the past wo hia ba ma no onima wonim onima wonim ne wonim no kyerɛkyerɛ mu na ntiase anya dai anya adwuma ne gyan sɛ wo bɛka ni nyina akyerɛ no wo wi a wonno wo biem enti anna mesrama musua nyansa okay musua nyansa na nyansa yɛntɔn wo fa bi nwura ma adwum na yɛsrɛ yima yɛsrɛ no a aware no ehuyɛ aware no ehuyɛ aware no ehunna ehutina oba na otifi ono ofiri ho oba na wabagye akonwa no te wo no ehunna ehutina aware na ehunna ara ona akọwale ama ebere ati mako ni ba sisa na adwere ofa kwanya yi oba na firi ho no eti na wo ya fa deba no eti so wo se won pa no biema je sesa wo ye no wo ya de get to the kama be ya fo sa de to fe mo pe kwanya jai oba na fe na ase deba nyame ana kwandam na wonya adwo what to kama de mfomso na wa ye no enu na wori go bakatio anu ka otira ni ma won mfomso na do mo mics no aka kwa me dia Agent Avenue Ventures ya real estate agency papa ya ene ya ba ya to wajapade na ya sa to wajapade enu tie bia wo won sase anasa wo fie wajapade bi na pese ye megiram ni yento mawa ye begiram ni ato ni ya de amani mausika papa na emom no so wo so pe asase efie de esi awie de esi nua ye bibia to so a wo ba ye be mo bia to ye wo fie de ye hu bibia wie finished house bi ho ye wo complete house ho ye wo fie uncompleted de esi nua ho ye wo de adru no mo so ye wo de adru foundation stage ene ye wo ensase yantam ene ye wo pe bi de ayo project commercial ene ye wo bia wo no abusua esi dan watra mu eno so residential ni na bi ho hwe yen Agent Avenue Ventures woto bibi wo ye ho a onuama o ye mo hyehyeo sansa ye wo ye nkrata nyina ye genuine no libilibi no labalaba me so kwona koto asase fie dan bi wo ba bi wo hwa wo besu bibi ekumi se wo bregu amabrameku wo hwa betu sika twatwe eno ntibra se wo sika no emo ano kra no a wo be nei ye no ba ye hyehyɛ kakra na wo no ye bache na afei wotuotua de aka no enkakra efie no wo edan no wo ye wo bi ewo bokrom ade beba hodwo atasema so santase buadi mamponten duma na afo adweti aheman pobi adwoso esieni pon ahenema kokoben pechi tede enafe adankwame kumase no ye wo bokrom estate airline abase papa fra your number was 055 121 9193 9193 055 121 9193 Agent Avenue no bra na be we yi Zex natural mineral water ensu papa amana donko pa ya gbawuram akotu sanso na afi ya de afamfidie kama asɔn so kɔgyen a afi nipa nyina atogu zet so a ya tobe anum no kwase ne nsu a enka bie ne efibia nso ni mu ya sɔn so yie papa na afi aboa ama apomuden kra no ɛyɛ wo adwuma kama ensu we ensu papa ya kan fam obi ase o ya party o ya yie amase bia outdoor bia tese edwabo bia wabo edom abebo ape ho no ensu asese wo che wase enye zet natural mineral water ayo bibi ni Black Man Company Limited and one on this zet natural mineral water by super ninie
ɛno nti na FDA for agya to sɛ yɛ wɔ bia no be ɛno nti wo pɛ bia mesrɛ yɛ afrɛ yɛn 0244 62 02 94 020 818 30 Savior Foods. Dr. Savior. Wakwakofa aduro party abadwuma sa aduro we dey say aduane udidie na ye omo adwuma na udidie na sa yade we say diabetes na hawa momode abaje Dr. Savior Drebi na entumi emmoa wo da fe so omini mo ulcer na hawa fe wo da wontumi na momone na abaje severe waist pains ni ade momone abaje the back side woni ehunu ade papa poor erection ni nyina wo ba Savior nnuane ebeboa wo na agye we fisa o hawo nyina mo wano wo so wonsa wo so constipation afi wontumi enya wo na momode na di aduane ni bi na eye wo adwuma. Enu ti friend Dr. Savior na kachi nkwa na benya Savior Fusa to empese obi ada ebe ye bidia frafra mu nti 0577 201 495 0555 78 96 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center Hopper na Alaska akoko just say wallpaper dey from have obien ho I just say Alaska nko akoko for the Germany Canada, Spain, US, France, Italy, Denmark, Sweden. Adi aba. Wo wuti no two kwa kofa ba mo bi nkote man twa baby me kan twa say makwa bu chira ko two wallpaper di aba be to be Alaska ho no kwaje no mane na do ne santi DC for office mo fa bi enter ho school for classrooms awodo any school dime headmaster headmistress fa bi bo afa recreational centers ina mo fa your pap ni ade FM station TV station mo fa bi mo bo quality bi a wo pe bi size biara color biara bo modern na ko Alaska Star Enterprise na josu. Okay, Alaska Star Enterprise, our dream, Mrs. Anoche Plaza, Waben Prudential Plaza, Makuma Kudu Mubenya 2, friend 0554 11 48 78 0554 11 48 78 Alaska Star Enterprise was a wallpaper's original. If you know, ye try your one back with Jencrato, and I see a bar, and you see a phone, and the Casanaya Profida. And it's a bit trap to 20 minutes. Makasa 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and a 0243 114497. Yes, you are. Omu baye inti mi ji oba nu na ma se ye be ya omu ga se ye ntro na mi di yes inti mi papa mu ba na mi friend sister no o ya friend novice eye anwedi na da me so ni English name di Mavis and I stand by inti stand by no ka che mi say ni ma no na kuma eden inti ajo obe kire me no memfa wo ba no wa pemasem inti yi ma no free a site bar good or the beba the memfa sika ni kwa no oya adwuma ba oya go de adwuma oya go de ni ba twa e ma oba ni kire na oya ni kwa ni kire me say na kuma eden wo hu mi no wa pema say wo se mi wa hu brasie okay inti good or the beba ni memfa sika be ko ni memfa na mi fashion wo as per police station na yenya ni case one pay da ma me no nja me kwan na me oni mi ntina o ma so mi dwum eye pe na o pe masem nti me fa ebeboa me na wo susu se sa ba na pe wo ko to asem wo hwa me ba ka cha so abo ne me ba chan nti me dwuhu nie no na madam bi o pam ade o be bia ye rent wa to nso no o se me kire ni me ma ade twitwa nti me ko susu kire no ana o se sa no ka dia na me nya ni sa ma nya ni sa bia be ma no obe I don't know me wo se nya me nka no na me su yo mate ni kura so de eye ba akopɛ me festa no afa godie na me de share sister no ma me ni de god ni scan ba as per police station enti e ba ko na o mo se na kwafo na mo ti sa se enua no no se very de pen na me pen asem obu ade enti na me pen asem no nja yi mama me na mommy e ko benyi na me papa ni ma me se de sister ni kan no e ye ntro so na ye oba ne kan ye tro omo se ye ntro se na be ma ni ka so oni ni tomatiti omo ja omo tu ise eguso no omo ja idia so so o ware me dia me nje pene no ware me na me si no 24 years se na oba ne kan no me swa me ti me fa me ti enko share because ye be kuku ni na ye be so a e bet e kuku mponi ye be so a I don't think say e be boa me nti omo ma me go back to baby another one. Okay. Before that catch me say
se me ma ware yi ma me fa me na yenu ensi ni fie ade no ma gine sika bia na enti na me nim se me papa giske bi woni kunu ho na me nim mama so no ma ya ho ade o nya me ho ade giske be na papa ti fin giske bi woni wo se wo giske bi obi wo 7 million giske bi 7 million ama yi ma edi 7 million ma me papa eni ni brane abesua no wa he enti wo giske ni ti be go back to chifu pass no papa ni bi o de be ma ne back enti no e se wo committee e share ese mitino ni ye mi ya papa ni say no ye mana na ese mi ye de ni ware no mi ni obi a ho na ye de na ko ni mi papa odi me be wiase enti esi ase me enti mi papa ase ma why wona me ko mi ni jifobia mi ni baby akọ na ye se mi ye de mitinem mi ni be ma ni wode mu anajo ni sisa na ba anajo ya da obopu ni mu yi ma na sare ni yire na o ya ni wa de Memphis no wa ba wonu anajo no wa bopu ni mu yi ma mi suso ni ma ene de mi ma undi vero mi suso ene de mi ma undi mi suso ene tia me kana me ko enti say na ni nnechi no wa di wa banika wa say giske bi wa ni ho enti na ese wo tu abanika na eyense bebre enti say na ese ne ba wo de bia wo bopu ni mu hare no na ese be ma mi ma ye tu fifi ho eno wo tu a skani di ma efiru abanisa wo ba wọ́n fẹ́ ní sika ma no ẹnọ yẹ tu di kọ́tìnà àbòkù yẹ tu kọ́tìnà àbòkù na sista no wọ́n hwẹ́ na wọ́n tẹ̀tí mi nti wọ́n tẹ̀tí mi ní ní ọ̀nà àṣọ náà wọ́n pẹ́ máa tẹ̀ mu yẹ wọ́n tẹ̀sí mi message na sẹ́ mebo ayi gold ni sika no mo fa na mo de call Ascot police station no eno no mo sa je be ma no ade ma no mi ba cho ye bi call ye no na mi papa afre mi se mi hwe na ma fa na ma na ma police for no e di say mi di bo be ma ni bia mi say return back na mi fa na ma ni ma e ti ye ko madam fo mi ni bi wo Ascot police station ha e ti no media ni omu net na omu se sa na panic dia ma mi fa ndu peni neni e ni say dia wo be jibi e na mi fa fuka mi ni mi kura na sa fuka bi ni ama ni e ko e ma ni back sa na intemi ni asunu e ba ho iti wodi wa text me message aye threat wa threat me say man jay ma chidia e woni ntan ni hwem na mi baako iti ni father esa pa hanumu e na mi ni ko asori ni na woni yima no na mi ni wo ye na onye we na onye mi ho de na onye no ha ni ba iti sisa ni text me message no na mi father ba ha na mi ni ko so fun aye friend pastor Desmond na ye ko na sorry na wo ye program na ye ko ye into atade na she na African we me na mi design man no na wo introduce me chem professor nipa wo ti afia be kwa man so na fei ya ni atie fu atwetwe nkoma 0322498035 hello Marcos yeah we didn't be afrefre katasi antra hujo control na kuma monte tiamu diasi ya jema so yankwai na ni ya katra na kan se ni ko ka se ye awarisem idini de tabita se ba no friend first nan kan wo fiti ejo odin samba ya ntemu kakra ba yi amamo bibiya ni ke ndi so ati tere obeba ho a itremu ni ya de jafo mu nhwe na ikabeni ni akuye amra woni international ehu de defa nyame ensha papa 19 hello 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 we didn't baby afrefre Eba so me dinga Amanda me daga fi apachapa. Amanda yankwe. Eba so sister me daga me kaza join so o mana ko man tuni ye. Ye ka nya me ado mo on san no ejuma. O cha be na na man nko. So ba tune pa ko nda na no fa man mo. No ni ne juma no ya be man be shani man no make sure so no ale man no. O be man no time to man no be 2 to 3 years. So be man no mu career. O nda na man nko. Ana wa fa be man no wa fa machi no wa fa de no wa fa de. Itu ya be ma fa so ne na ba na fa na ba de so ko. Ana na wanya waji so udo na obe ba mi sense ni slow down kurani wala ma ne ko na so ni dia wo yin ma ba no ko na me bisa be ma ba me da wati yame ensha papa hello we didn't baby afrefre hello we didn't baby afrefre bandu chief
manya patasi ebosio Yo, Andrew Siankwe. mako asem no kure bi o e bi o ma no so beka ana be ma no so nte so beka ye for no o ma nya ade se ti o anu ma ko e ana je to so bi o su se se mo ye sa be ji ma ku on so ba no so ko tna e nfo Akoma FM 87.9. mako iti ni se mo se ho ni ni ye se ye no kure se o ba no ko se sika ana be ma no so e kan so ba na ko se sika e ho no ni ye ko mo ye ni kan so iti ni se mo kure bi wo be bi ho no mundo so ko ye ba ni ye se ye ko kure se o ko we ti so ko se se ye ni ba ma se Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby afraid free. Mira. Mr. Dumo. What do you hear, Robert? Now, I say it's very. It is a pretty big deal. But we face I am coming. Never get in the yard and the job on that side. Mother, but I was over maybe a man of Byron. Then I said, the papa, other way up and one wouldn't you have to know? Never quite to become a nag. But when many young Jenna or Tina, they didn't I die. Oh, never journal. Eti yeye anu ma no ko na se ma na ko so from a munya bo tre na mo chechire e tu ba wo je no ba no wa so na ti ba no o na bi jo e to na ko we wa da wo ma we yi to ade because after yeye pe wo ki kem ye wo be ye point ni ya ko bo ti so wo ki kem na ko family ni wo je ya wo ye ya e ti ye me da ti Nyame ensha. Hello, we didn't baby afraid free. hello good afternoon madam Good afternoon. me pa so mi ni ani ma sa ke to me ka ke fi house e ti o fe Master Yankwe. yo mi ti be there me ma be there o ba yo bata ke ti ni papa na mi ji mo ya o mo mi ji papa wo ya o because of that obi a o no o me o se awari ate o le ni je ha no e o ti wo je ya so na wo papa no ke le because of 7 million na wa kwa ji ni e ti wo tra 7 million no ma o ba na wu ansa na wa kwa ba kwa ta kwa ko so nsa be tie o ba na na se àwọn bọ̀ ní wọ́n ní ẹ̀yà ìta àdìẹ nù ẹ̀mí fọ́nà òfin ìjà nù wọ́n lè ní ìdíyẹ ṣiṣẹ́ lẹ́fà ṣùgbọ́n ọba náà bẹ̀ka kàgẹ́ náà mú wa náà yẹn ní ìdí ọ̀nù wọ́n kẹ̀ nù ní èyí tí yẹ kíkọ́ sí ẹbí yẹ bẹ̀bí yẹ wọ́n ní èyí tí kọ́ dẹ́tí kọ́ ọkọ̀ tó bẹ̀ tún náà nǹkan. Fúnmi ẹ̀dẹ́ ni mo fẹ́ sọ àmì ìṣe mu nàmẹ́ nǹkan mọ̀ wọ́n ní nàmẹ́ ní ẹ̀dùnmá. Nyame nso ene wonya adwuma papa enu ntitu aso aneti ya. Hello, we didn't baby afraid free. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Hello. Ojina so ankasa. Hello. We didn't baby afraid free. Hello. Hello. Me pacho me tie ho on radio. Tie me phone so. Hello, we didn't baby afraid free. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Aha, bomodi ane jina baby here mame. Na fe ye ni nkomo. Hello, we didn't baby afraid free. Pacho ye funny William Tekosi. William Kwai. Me pacho you know obana ni kunu. No krebi over bi ese se omo yina de omo kan friend na mu ba bi amode you know. And so omo akata so. E so omo yi na tie. Na mo hwe na mo si asem na yi to yi. Ya da se papa me nua bema ene wadwen kire. Hello. Hello. Hello, we didn't baby afraid free. The pacho so ni Kwame, ni fi Accra. Kwame Yankwai. Yo. The pacho the person this many online, the person me this question be. Some person me this question off air. Okay, me pacho wo be gina so na watie ye bebo lines bi no abomodi ya no wafa. Na uwi no wafa. Nyame onsha pa. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Hello. We didn't baby afraid free. Me Yankwai ma wona so kakra mama. Yanko. Pacho. Hello, we didn't baby afraid free. Hello.
Me pacha ma radio no na TV no ma follow me no from kakra ma me. Nya ba mama na ko. Yo be me na yankwa. Na di ten. Crystal Dom. Dom. Na dan na papa da na ma ba ko ma be t-shirt ni. Wa ba ju t-shirt. Okay. Yo. Ni ya papa ma be. Okay. Na ni ya ba ni na me taka ka no. O ni se di ya ta no o ka o ntu. Atem wo ha wo ka ye na so ato o pre no ho se di o ka se no o ka no so e ka ta anti ase no nti de ko. O se be ma no so so wo nte bi ka. Anje wo nso no so nka so nka kan so ka ta so du ba bi na de nya ba twa ku kan ena ko ya din. O se be ma no so kan nse ma ene wo ba ni de na program. Eti ma me so se obeko oso mo ma fi na mo ko di enti sa da se oba no ebeko onko be ma no so ko no bi antan be na asu bi na ne be oba ni eti ta ne de du abi e toss bi be so a en toss no de mi hu no Nyame ensha papa. Hello, we did it baby free. Hello. Hello. ya kra me fe me bonzi Okay, Bonzi yankwa. yo ono madam me se papa no on pe ma me no o pe ni pa ade ni ti o ka ni so ko ti an radio station no cost musica 87. ade ti o ni on ma me no eni papa ni na ko station ho mo an ko tre no so ma me no me e sure say on pe no na madam hello Me pacho me ti oba. aha pato kana mrana nkata no awaye wo ni enti ye ni contract the 2 years 2 years so ba ni subaya na we ni be ma ni subaya na we ni kenya na obi ata ni baby e na de dia awaye de dia say ubi kana ye pa the constitution ni be kina sana nka ye ni sanka ye ni dati Me da se papa. Hello. baba ko je Nini aba me. ma ha o Me Josu. aja bobro free for abu hawi Yankwa. ya ko na o ya de Nyame adom ne wo ya pa. oh ana mo gba free case ni charpa na oba ko ya ya awale ro e da bi je be kai ya besle se uti ya na do fu se uti mi wale ya o de tina o ya be na bu se uti wale ya o ko ahoje wa na ba to ho ahun o mo every free be se me ko de mo board ni e free one e ko no na what to do ki da uti mi wale ya so men kwante la de so ba ko o be ya kwai so mo je na ko wale ko ti obi ba wo ba so uti mi wale ya wo so ba de tina adai bebe bia na wale na egu ya wale na egu wale no oba ko ja me brofe ne bu ja fa na bu ba gun wate Hello, we did it baby free yankwa. Hello. Ya me nua baba. o papa tani ma so mo asanti ma po ku fi ase no ta ko Wo papa ta yankwa. ja ko brofe ama ma sere ta mini baba me emu baba so juma dia mu die na ya ko fida na so mo ti mo ba do sum Ghana 90 asante me dia na ko po onya mo kesi pa atono so wati nye ba pe na bra go ni staff yo mo hwe wo de mini aba no be tsa se no kana sem no na bi tie ni pa wa ma ni kure bi na di wo be e na ye nua mo me ma no so se wa se ba radio so a enye ni guasie na dia mi ma me akusie gu wo pra uba ya wo pre wo be chichi wudi mi e ku be tia no kre ni kakra wo no wo ba wo ni be ma chi wo chi awo chi na wa sa akọ ama wo ko be me ko ko fa ko so fu ni ka ti wo se be ma no wo yiri wo ma wo kan na wo se di na chi se be to wo ha mi ma nyi mo wo fi mu wo be to sa ko to wo fi mu e ti se mi ba pa no ni mi mi ama no se ko wa ni a yin ko kwan ya be fa so ni awale na awade no ni kwan awale pa me da ti mi ni aba Nyame sha papa. Hello, we did it baby free. Hello. Akoma FM. Hello. 7.9. Hello. hello ko ba ko dia pa me ma ha wi o Me Josu me nua baba na atwa to monitor ni yanko. jama ku le du ko sa ti ko sa ti ko nya ma ma ko nya ha Ya di mo so. ba no onya bo tre mo ane manyi peye nyame sha akwa ti ku na jama ku ti ku Nyame ensha won so pa. Hello.
Hello? Me pacho bonita ya bre na so ne yanko. Odi ne baby afi. The Roman father. Roman father yanko. Mommy, let's have to read minister ni mayor. Mommy, you may can of maybe 3 family mo ahun. Oba ka we kura. So the dem and one no be kura we. Na wo ba no kwa wale. Dem man mo bi pa mo. And then to no man coin. Wo ba no mo what to sell no man de ko. Mommy instead of 12.3. Oba wo kwa wale. Dem and any thing. Wo mo ma be man mo mo pa mo. Ni na so. Ya wo ba no mo to no ma ko. Na what after no ma ko. Mama, what can you say about why now they don't go to the normal? My family won't come. You would have ever you're possible. Now, all to no matter. That was all saying. Nyame and Shabba Papa, Roman Father to Swahiti. Happy. Enkomanda osenya akoto otosumi enu. Asra. Anumanye mpatasia hene. Nana piao. International producer no. Nana no them ya mete. Nana yema awodapa. Nana yema otiri papa. Afofida and the Nana yamisha. Esrem patenteni adoma. Amen. Inshira entina osopa. Papa say how amane o problem. Baby obetumi dia ba aye Akoma FM 87.9 FM ye wo asokwa ye ne mo no na di hwe ne mu chese enye ira kwan TV3 fa bo san na wo kwan no pe no oduru wa bowura mu wo se me pe Akoma mu nsemfo aha se ha obi anyem wo se wonye obi ni wanyem obi wo no so se akla na nya wo dia wo de ba ye be boa obi sisi wo kwan bi so office we de nya mra kwan fabra na ye mo chese how biara wo mbie wo de ba ha ye be boa anu ntiti to make am na mount na bra square any city morning na di hwe mo friends 0246 82 45 49 0246 82 45 49 and 055 36 721 73 and 0246 90 3987 producers numbers new friends wife from Kwania ye be kira wo kwan nti for asam na bra na ye nta so we echina ye be bantam ye be kɔ ye wura no ho na ye ne no akwadi nkomo ne adiye atoye ye ne time herbal center entwetwe enkomo awie enfi ya pomudin ho ense wo papa tutu se wie be mo ha meje usumi ne papa boko de Yesu adaru na me de bisa cross on what to say go at the time we banti eni ke enje e ba capsules nti ye de tu ye nyare o say mpanimfo so bibi ni asorobo a kokotokre enka soro no kwasam ntinim se mo adwumakum ho de na je sapomdin de nyame adom me fanya ye fanya hwe eni na yankwa obi se so angon mpache you eni na ye beko etefo ye mama kwa aba eba kasafidie iso yesam makwa aba eba tamfo ahyeye monim se tam de yesem wa yaresanti na samre obi sinsu ya fefen o ma ye nwene ye ho ai mitna se nye ye meda enye ye enti na samre yi matoto nsuo mu aba se me no ebekasa afia pomudren ho yesan se mpanimfo se obi benye wa ne fiyare ama me ne wanse ne fiyare mpanimfo ka da se ya na ekubekum kraman no eno na to na pampamu wodofo da meka nyina kyo no se ya na yare ebekum brane mu no enye yare kese bi o na emmom ya na ya fiefie kuma bi wo se enra nwumre kwa na me na neti ha me ne na didi wie ye na ede na anadwo koda e wan sori ya na asefem me ne se meka ne sei makai obi yawo se wo maame wo kunu wodofo bi me 5 days so ne tamfa asye e ka kyose ye makafra ne hyeden na so panimfo se ye hwe obi ho atwa ene de miimia ye kuro se wo hu se wodofo bi ana wo nua bi akọ sa kwan so de a na wo de o ne wote ase a entina ho ma yare emfa wo ntofom bomodi na kwa hwe tamfo ye kira kwan ye no pede ba adwama so no bomodi